Hindunu Hinduna, co-sponsor Allied Insurance. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हिंदू ने नमी शोएं हो रहा बेदन तेरे नंबर हबा मैं तो के शोया की कोरिया दानी अलगन शाहदा मोहम्मद अदे अरुण हुसैन शाहिद अदे अरुण के प्रोग्राम फेशिगे हम कुरिया दायरोगा तीम हा बेदन तेरे हमें मेद को प्रोग्राम की सम मुहिम मालूमात के दिबिगन दान प्रोग्राम का बेतौर में दिबो मसे करूंगे दान मेद की हफ्ता के मैं फहुद वसदी बंद दो हैं तो सरकार में के तो सोदा के ईद मिलाद दो स्वाहा करूं दायरोगा मेद की सरकार सदी किना आम व्यापारिता सम बंद दो हैं तो शो कोडवर के छुट्टी होने कैस मेरे बने तीन दो होगे ब्रेक अरुण गाम को मी कियने मी लॉन्ग वीकेंड එහෙනම් તો මේ කියන්නේ දැන් මේ දුවහ දිමාකෝෂෙන් කොම්බෙන් එහෙනම් ඉස්සනේ මේ බන්දු බිහින් ආම් ගොත දිවිජ්ජාමු හැම ගින ෆරත්තහකු මේ බන්දුගේ තෙරේක හැම රෂුම් බේර දියුම මේ කාවර ගින කංකන් ආම් ගොත හැම කුරියෙද්ද එහෙනම් તો එම හැම ගෑමස් මිහාර ප්ලෑන් කොගෙන් මේ તો දාන කටනේ તો ඉන්නටලානේ හේවනේ ගෑම ගින ෆරත්තක හැම මේ ෆෙෂිගෙන් මිදි ආ දුවහ කේ සමහොරියා බෙලුන් තෙරන වර උෆා වෙරි අද කොරියා මේ හෆ්තා බන්ද කෙසන උෆා වෙරි කොදාන හෆ්තා බන්දකම और मैं देख मसूम बेद में कोरनी मैं तो के शो गए फुरतम बालारा ने फायदे के अंदर सर्विस कार्ड तेरे और मैंने फाह कॉल वे एम फाह के मुहिम खबर तक अरे खबर तक मैं जिलो कोरिन देख हफ्ता के आने मी दो हो गए तारीख आदि तो मैं हुई हा कम बालारा में भी सितंबर में हो गया हाथर वाना दोस्त हफ्ता गोतम बालाना बुरा से दोस्त में तो भी दें अदे सम और में मिदनी फुरना के इंगे तो 11 वाना के कुरिया मिदनी दायरो हम मूसुमो कंत तक अदे से फार हम समालो बाउंड में होती मस्कुरा विस्तार नु कम को वेस दोस्त वाला रीति को होती है तुम्हें तो फिशिंग यार है नमस वैत अंको बारो को में और में मी प्रोग्राम के तेरे में टॉफी हुंदी फवा अपडेट्स दिबे फोन हमें हिस्सा को दाना हंगा खबर तक दिमाग जेदा मदद तो है एमे फुरतम खबर एक दोत का फाह में कोले नेशनल सोशल प्रोटेक्शन एजेंसी एनस्पागे कೌಂಟರ್ ಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಮಿಮೋಗೆ ಹೆವ್ವಣದು ಫಿಶ್ಕೆನ್ ಲಿಬೇನಿ ಮಾಫಣ್ಣು ಉತುರುವೆ ಹವಣ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾಂಗಮ ಎ ಕುಂಫೋನಿಂಗ್ ಮಿ ವಿದಾಳಫ್ ಮಿವಣಿ ಮಿ ಖಬರ್ ಕೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ವೆ ಖಬರ್ ಕೆನರಿ ಮಗ ಹುಣ್ಣ ಮಾಫಣ್ಣು ಉತುರುವೆsse की ಕೂರಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ कमीशन हिंगी इमारा नेशनल सोशल प्रोटेक्शन एजेंसी इंस्पायर की गांव में इज्तिमाई ही इंश्योरेंस स्कीम हिंगा बेलेटुमा इज्तिमाई रखा तिरकमगे कानून के दशु कांडेड फवा प्रोग्राम तर्रावा हिंगा इदारा है अदे इंस्पायरिंग मी खुरिया गेंदा एही के प्रोग्राम तो थेरे के मी मेनी बेस फरवा के एही नुकुलेंतर को हुन फरात तक देवे मादी एही फगीर हालत का दिरोले एकनी दारिम बल हट्टा मैन होता बफैन देवे मादी एही फगीर हालत का दिरोले मैम बफैन के एही तरीके में नेति एहम मी को बल हट्टा कुदिना कुदिन बल हट्टा फरात तक देवे एही आदि हम मी एक इतनो फगीर हालत का दिरोले फरात को खाबो तक तिकतम देवे मादी एही आदि इज्तिमाई से ही इंश्योरेंस स्कीम मी इंस्पागे फरातों देमुंग गेंदा तफात एकी एहीगे हिदुमेत्ता तें इंस्पागे हिदुमे मिहार देमुंग अन्ननी हावीरी हिंगुमुग हुन्ना मोका स्वीट इमारत का खतरवन फंगी फिला बंदनु कोम्मे दुबेगे हेंदनु अग्गड सुम्मिनट मेंदुरु देगड सुम्मिनट हिदुमतु मी एजेंसी मी हिदुमे फोर को दो में दें इंस्पायर के हम और में मी राज्य के हम हुरिहा रही तो से नुन तो मी बेनु खुरा वर गिना बेनु खुरा हिदुमते हासगोते राज्य बेर बेस परवा कंका बदतुर खुरा फरात को इंस्पागे हिदुमे हम दुआर को एते फारग मतिंगे बहुदा एनु तो मैं हफ्ता बंद फो देंग होलवी गेंदार माफरनो को मी गे हम मी हावण फांगी फिलान देंग मी हिदमत लिपि गेंदाने मैं कम हम समा का निर्मा की वारम मुहिम गवादे से फारम एड्रेस माफरनो उतुरुवे माफरनो उतुरुवे के हावण फांगी फिलाएंग मीमा हो के मीमो के हावण दो फिशके देंग मी हिदमे लिपि मुदाने आज इतर खबर कम में बालाला नहीं तो इतर खबर के बालाला का मी इमिग्रेशन पासपोर्ट के हिद में मेदो समल दिबिगेन दान कमल दिफा खबर में बालाला जानो कुन सफा कोल थे आम को ते गदी को में दिबे बांधु चुट्टी तो गिर फरात तो हम गिना फरात को हम में दातुरु कुरमुन दायरो का पासपोर्ट के हिद में हम बेनो वानती इमिग्रेशन हम मेदो मी हिद में हम कुरिया दिबिगेन दान दे मी के तफसील को मसर का बालाला का सरकार बंद दुह का वीकम का वीएसएस माल सरहद का इमिग्रेशन ऑफिस तो पासपोर्ट हेदुमा दूकुन कुरिया दानकम मोदस इमिग्रेशन मनी दाल दें मैं पासपोर्ट हवाल वो मैं नंबर दो कुरान है दो ना गढ़ती हूँ मेंद्र फो 7 घड़ी 100 मिनट है दे चाहे दें हम एकड़ी के इमिग्रेशन हाजिर वेगे पासपोर्ट मुशलम के फुर्सत सोनान का इमिग्रेशन विदाड़फ मिवणी दें मी पासपोर्ट के हिद में देवेनी हमें के माल सरहद के मैंने पासपोर्ट ऑफिस तक एकड़ी कमा
ಫಾಹ ಕುರವ್ವಾ ಫಮ್ಮಿವಣಿ ಮೇಗೆತುರು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಮ್ಮಣಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಲತ್ತೋಗೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ನೋಯೆ ಫಹೆತ್ತಿನೆ ತಿನೆತ್ತಿನಕ ಗೊಳುವುಮ ಇರ್ದು ಮಾಸ್ಕುರವ್ವಾಫ ಗಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಕು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ಮ ಮಿದೋಸ್ಕೊಳ್ಳು ಎದು ಮುಂದಾರು ಮೌಲಿಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ವಣಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಿದ್ಮತುಗೆ ಕಂಕಂ ವರ ಬೊಡ ಲುಯಿಫಸೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ್ ಅದು ಮಾಲಿಫಿಯವ ಎಹೆನ್ ಸಿಟಿ ತಕ ಅತಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರತ ಹೋಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆದ್ದಿನ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಸರ್ಕಾರ ವಣಿ ಹಮದಿಸ್ತಾ ದೆವ್ವಾಫ್ ದೆಂಗ ಅವಮೆನ್ನ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಮಿ ಹಿದ್ಮೆ ದಿಬೆ ಗಿನ ಮೊಸಸತಕ ಪಲ್ಯಾರೋಗೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ವೆಗೆಂದಾನೆ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಬಂದು ದುವಸ್ತ ಹೋಗ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಿದ್ಮತ್ತದ್ದೇ ಎಮ್ ಮೊಸಸಾಂಗ್ ಹೆನತದೆ ಮಿ ದತುರು ಫತುರು ಕುರ್ಮುಗ ಬಂದು ದುವಸ್ತಕಿ ಅದೇ ಆಮುಕು ಬೇನು ಮಿಕುನೆ ಬಂದು ದೋಸ್ತ ಹಿಂಕಮು ಅನುಮಂಗೆ ದಿವೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಮಿ ಆದ ಕಾದಾಗ ಹಿಮನೆ ಕಮೆಕ್ಕನೆ ತಂಕೊಳ ಫಹುವಗುತ ಮಡುಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿ ಹೊರವು ಏನಂತ ಹೆಮ್ಮಿಮ ಮಿ ಗಿನ ಫಹರ ಎಕಾ ಫರಾತಕ ನುನಿಯ ಕುಲ್ಲಿ ಹಾತುಗ ಬೇಸ್ ಫರ್ವೆ ಫೋರಂ ಬೇನುವ ಫರಾತಕ ಮಿ ಹಿದುಮೆ ಫೋರ್ ಕುದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಿ ಹಿದುಮೆ ದೆಮು ಮಿಗೆಂದನಿ मैं इतुरु खबर कबाला हम पीएस न्यूज़ हम फाह कोलवे इतुरु खबर है मैं खबर है कि ते राज्य का फिशकें दिया हम इमे बोर्डो इम मशरू बोहिया है कम मशरू के दशों गुलिफालो गोती दूको फमी वाणी दे बिमेरिया स्कीम के दशों गुलिफालो दूको फवा गोती तो गे बिंते साफ को इम्वा की कुरुमुगे मसे के इमारे कुरुमागे दुरेर कमा बिनारा भे गुजारे फशा फमी मी खबर की फाह कोलवे खबर गोलीफलों गोती लिबुण फरियात का बिंग हवा कुरुमुगे कुरिंग ए फरियात का गोती के रजिस्ट्री हवा कुरुमुगे मसे के ए गुजारे मणि फशाफ දැන් හම මේ ඉතරංගොන් මේ හබරුග තෆ්සීද බලාලාර බිමෙරියා ස්කීම් දශුන් ගෝලිෆොලොන් ගෝති ෆරාත්තක ගෝතිගේ රජිස්ට්‍රි දූකුරුමග මසක්කේ ෆෂාෆ වයරුගේ එමසකතු කුතෙරිය මිහතන ජුම්ලා එන්හාස් දුස්ත ෆස්තුලස් ෆරාත්තක ගෝතිගේ රජිස්ට්‍රි හවල් කොෆවාකම ගෙදරකම වෙහුසාරෙන් එබ පුනේ ගෝලිෆොලොන් ගෝති ෆරාත්තක ගෝතිගේ රජිස්ට්‍රි දූකුරුමග මසක්කෙන් අදු ෆෂාෆ මෙවණි ගෝලිෆොලොගේ ලේන් යූස් ප්ලේන් කෙන බදලා ගුලිකින් ගෝතිගේ ප්ලොට් කණ්ඩෙලම අලුන් ගොරොත්න ගාෆවාතිකම් ෆහ කොලන්චේ දැන් ගෝලිෆොල ලෑන්ඩ් යූස් ප්ලේන් ದಿರಿಯುಳು ಮಧುಕುರ ಗೋಚ ಸೋಷಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಸರಹದ್ದೆ ವಣಿ ಕಂಡಾಳ ಫದೇತಾಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಫರಾತಕ ಬೇನುವಾಣೆ ಹಿದ್ಮತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನಮವಸ್ ಬಿಂ ಕಂಡಾಳ ಫವೆ ಮಿಗೊತುಂ ತೌಲಿಮಿ ಹಿದ್ಮತ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮತ್ ಕೇತುರುಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಸಕತಶ ಸಿಟಿ ಹೋಟಾ ತರಗೆ ಕುರ್ಮ ವಣಿ ವಕಿ ಸರಹದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಎಡಿಫ ಮಿಗೆತುರುಂ ಗುಳಿಫಳುಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಫರಾತಕ ಹಿಫಸೆ ದಿರಿಯುಳು ಮೆ ಹೋದಾದಿರುಂಗೆ ಬೇನುಂಗೆ ಹಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಕುತಕ ಕುಳಿವರ್ ಕುಳೆ ಸರಹದ್ದು ತರಗೆ ಕುರ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ಗ ಕಂಡ ಫವಾಕಮ ಸ್ವಾಹಕೊಲ್ಲವೆ ದೆಹಿಂಕಮ ಗುಳಿಫೊಳೊಂ ದೆ ಮಿ ದೂಕೊಫವಾ ಬಿಂತ ಸಾಫ್ಕೊಂ ಇಂವಹಿಕೊಂ ನಿಮೆ ಬಿಂತಂ ಹಮ ಏಗೆ ವೆರಿ ಫರಾತ್ತಕ ಎಹನಂತ ದು ಹವಾಲು ಕುನುಂಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಫ್ತಾಂ ಫಿಶಿಗೆ ಕುರಿಯ ದಾನಕಮ ಇಮಾಲ ಕುರ್ಮ ಗೆದರಕಮ ಭೆ ಪಿನಾರ ಇಂಗೆ ಅನಿ ಮಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದೆ ಮಿ ಹಮ ಯಗೀನೊಂ ವೆಸ್ ಎತೆಂ ಆಹಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಕ ಇಂತಜಾರುಗ ಮಡ್ಕೊಕಿನ್ ತಿ ಫರಾತ್ತಕ ವರಂಗಳು ಹಬರಕ ಬೆಗೆನ್ ದಾನ ಎಹನಂತ ಕುರಿಯ ಬಲಾಲಾರ ಬೊಟ್ಟಕು ಫಾರ್ಮಗು ತರಗ್ಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಾರ ಕುರವುಂದ ಮಸಕ್ಕದಕು ತೆರಮಮೆನ ದಾದಿ ಫಹುಂ ಹಮ ಜುಮ್ಹುರಿ ಮೇದ ಹಿಮಿನೆ ಸರಹದ್ದು ಬಂದುಕೊಗೆನ್ ವರ ಬೋಡು ಮಶ್ರು ಕುರಿಯ ದಾಕ ಫಹ ಕೊಲ್ದೆದೆನ್ ಏಗತುಂ ಏಗ ಕೊಂಬಸ್ ವರೆಗ್ಗೆ ಮೇ ತಫ್ಸೀಲಕ ಬಲಾಲಾರಕ ದೆದುವಸ್ತೆರೇಗ ಶೀಟ್ ಪಲ್ ಕುರುಮಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೇ ವನಿ ನಿಮ್ಮಾಲ ಮಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಫೇನಂತ ಮಾಲೆಗೆ ಉತರು ಫರಾತ ಬೊಟ್ಟಕು ಫಾರ್ಮಗು ಫುಲಾ ಕುರುಮಗ ಮಶ್ರುಗೆ ಶೀಟ್ ಪಲ್ ಕುರುಮಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಯುಂಗ ದೆದುವಗು ತೆರೇಗ ನಿಮ್ಮಾಲೆ ವೆನಕಮ Maldives Transport and Contracting Company MTCC මෙවනි විදාලව MTCC හවාකොගෙන් කුරියගෙන්ද මාලේ උතුරුම් බොර්තකුරු ෆන්ඩ් මොක් ෆුලාකෝ තරෙක්ගේ කුරුංග මශ්රුගේ ෆුරතම් ෆියවහිග මසකතුක ತೆರೆಗೆ ಹೆಮೆನೆ ನಿಸಾತೇಕ 28 ಮೀಟರ್ಗೆ ಶೀಟ್ ಪೈಲ್ ಕುರುಂಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಎ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂ ಫಶಾಗೆ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ ಫಾಲಮಾ ಹಮೆ ಹಿಮೆನೆ ಸರಹದು ತರಗ್ಗೆ ಕುರು ಬೊಡ್ತಗುರು ಫಾರ್ಮ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಸರಹದ್ದು ತರಗ್ಗೆ ಕುರುಂಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಶಾಫಣಿ ಮಿದಿಯಂ ಹೋಗ 21 ವಣ ದೋಗ ಮಿ ಮಶ್ರುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ರೇಫವಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಯವಸಕ ಬಹಾಲಾಗೆ මිහාතනන් ඇර විමසක බාර දුවලික කුරිය දාකම මශ්රුගේ කොන්ට්‍රැක්ටර් MTCC විදාලස් නිවයි PSM News මාලුමාත් දෙවම Maldives Transport and Contracting Company MTCC ගේ senior project manager ශර්වස් අබ්දුල්ලා ෆයිස් විදාලස් වනි මශ්රුගේ දශම මිහාර කුරිය දනි එසරහද්දු එක්ගමුගේ තොෂිනග එක්ගම තොට්ට බේනුව ෂීට් පයිල් කුරුමුගේ මසක කමෂ ඒගොතු මිහාරු ගෑගණක පස්තොලස් පස්සින්සත ෂීට් පයිල් කුරුමුගේ මසක නිමෆවාකම වනි විදාලව අදි මියාය මගතරගි කුරුමට්ටක කුරංජේ මුහිම්ම මසකෙත්ත මෙවගතු කුරිය උන්දාරුග එකංක නිමුමු මග බේනුව හික්කුමුගේ මසකෙත්ත ෆිෂිගෙන් දානකම වෙස් එවෙෆා වනි විදාලව दमी गेतुरु हम में खबर गेतुर तफसील बलाल मिमोगे गैगड़ का असते का 30 मीटर के सरहद का जमानी फेमर तारोला के मगदुंगा मसे के हवा को फवनी MTCC एकुम फुन्या में मसे के हवा को फवनी ಎಂಗಹಾರ ತಿಮ್ಮಸ್ ತೋಹಗೆ ತೆರೆಗ ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತ ಬೊರ್ತಕುರ್ ಫಂಡ್ ಮಗ ಉತ್ತರ ಫರಾತ್ ಸರಹದ್ ತರಗಿ ಕುರ್ MTCC ಹವಾ ಕುಫ್ಮಣಿ
සතේක 44 මිලියන වරගෙන රුපියල් මේ මාෂ්රෝගේ දශුන් අසතේක 30 මීටරගේ සරහදෙන් හදාර අසතේක 30 හැම් මීටරගේ සරහදක ෂීට් පයිල්ගේ මසෙක කුරුම බණි හාමජේ ෆමිගේ තුරුන් ඒ සරහදුගේ මවගේ තාරවල සබ්බේස් තයාර කුරුම හිඟාමි හොන්නවා කිල්ලේන ගායම් කුරුම ಫೆಂಹಿಂದ ನಿಜಾಮ ಗಾಯಂ ಕುರ್ಮ ವಿಸ್ವನಿ ಹಮಜೆ ಫಮಿ ಮಶ್ರೋಗೆ ದಶುಂ ಮಾಲೆ ಉತರು ಫರಾತೊಂ ಬೊಡ್ತ ಕುರ್ಫಾನ್ ಮೊಗೆ ದೆಕೊಳ ದುವ್ವೇನೆ ಹೆಂ ಹತರು ಲೇನ ತರಗ್ಗಿ ಕುರ್ಮ ಬಣಿ ಹಮಜೆ ಫಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಮೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು මේ බොඩ තාශිව සරහද්ද සරහද්ද ආද මේ ඉතින් හැම ගින ෆරාත්තහකුන් දතුරු ෆතුරු වෙස් බේනු කුර සරහද්ද කිමි එහෙනතෝ මේ මාසෙක කුරියද්ද මුද්දතුක සරහද්ද කන් දතුරු ෆතුරු කුර උනදු ෆහර වද නිකුම හෙදුමා එක්ගම තොෂි බේනු කුරු මිහාර මේ වනි මනා කුරේෆ මේ මශායක මාදේගේ මලපති රීතියමුගේ ඉතුරු කොම්මේ දුවහක් වෙස් ඉත සතේක බයක බේනු කුරන් අන් මොන් අන්න මේ සරහද්ද තොජ්ජහුන් වර බොඩතනු වෙස් කොඩ දානකම වනි ಲಫಾ ಕೊಫೆನಂತ ಮಿಗತ ಸರ್ಕಾರ ಅಮಿಲ್ಲ ಫರಾತ ಹೋಗಿ ಗಿನ ಆಫೀಸ್ ಅದಿ ಯಫಾರ್ತಕ ಮಾಲೆ ಮಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಿ ದತುರ್ವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹುಣ್ಣ ಮಿಸರ್ಹದ್ದು ತರಗಿವು ಮಾಯಕು ಗಿನ ಬಯಕಂ ಏಗೆ ದುಯಿಫಸೆತಕೆ ದಿವಿಗಿನ ದಾನಕಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಬ ವಿದಾಳುವೆ ಶಕ್ಯ ವಿಸ್ನೆ ಏಗೆ ತ ದುಯಿಫಸೆತಕೆ ದಿವಿಗಿನ ದಾನ ಮಿಸರ್ಹದ್ದಕಿ ಹಮ ವರ ಗಿನ ಅದದಿಗೆ ವಿಯಫಾರಿತಕು ಹಿದ್ಮೆದ್ದೆ ಮುಂಗನ ಸರ್ಹದ್ದಕ ವಿಹಿನುಗ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗುತ ಮಿವಿಹಾ ದೋಸ್ ವೀರುಗ ಮತಿ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ಹಲಾಕು ಫಮ್ ಹೆನ್ಕಮು ಸರ್ಕಾರಗೆ ಮಿ ಇಸ್ನಿಂಗೆ ಮ ಏಕೀಗ ಮಾಲೆ ವಶ ಮೇ ಡಿಂಗು ರೋಡ್ ಹೆನುತ ಎಕ್ಕೋ ತಾರಳುಮುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೀಗೆ ಅರ್ಹತಗೆ ಕುಯಿನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಯಾರುಗ ಮಿಹಾರು ಮನೆ ಮೀಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಎಮ್ಮ ಮಶ್ರೂ ಹಿಸಾಬ ಆದಿ ಹೆನುತ ಅವಾಗ ಆಮೇಸ್ ಮೇ ಕೋನೆ ಸೆ ಫಾಹ ಕೊದ ಮಿ ಹಬರುಗೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೀ ಅಮ ಎಮ್ಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೀ ಮಸಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ನೋಣಿ ಎಮ್ಮೆ ತೊಜ್ಜೆ ಬೋಡುವ ಎಸ್ ಸರಹದ್ದು ಮಿ ಸರಹದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಸ ಗೊತ್ತೆ ಕಾಮ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ದತುರು ಫತುರು ತ ಕುರುಮ ಮಿ ಆಮಕ ಮಿ ಕ್ಯಾರಿ ರರಶದ್ದ ಲಾಂಚ್ ಫಾರಸ್ ಗ್ಯಾಕುರ ಎಸ್ ಸರಹದ್ದು ಮಿ ಸರಹದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮಿಮ मी अन्न बदला एको हम गैमस तें कुरियों इतना वार बोड़ा मी मसले हालो लिबिके नानक मफा कुरें शायद दामन तेरेगा हम मी खुदिया दि में तो फंती के भी फार कुरा फरात तक हम मी कुरे में स्ताफात एक एक मी फुर्सत तक ए व्यापार तक कोरियर उमटका वरगिना कंकं कोरे मुंदा कं फाह को लेगो तुम आणि काय समय फद फरात कही वर दिन मगो तुम्हारा हाथ सकम फेशम तैयार फमी वाणी कुदी अदि मेदुफंती के व्यापार तक दे मोल्डिस एसएमई अवार्ड्स दिहास फंसविया कुरिमत लुम के फुर्सत मिहार में वणी हुलवाला आदे एमएसएमई अवार्ड की हम बरबे सम प्रेस्टीजियस अवार्ड इंगे तो राज्य हरकतरिवा एम्मे खुदी अदि मेदुफंतिके ವ್ಯಾಪಾರಿತ ಹೋದ ಮುಂದ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ತಫಾಹಗಕೊ ಎ ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ಹಿಬ್ಬರ್ದಿನ ಮೊತುಂ ಇಕ್ತುಸಾದಿ ತರಗಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬೆಹೆ ವಜಾರಾ ಗೆ ಇಸ್ನೆಂಗೋಮ ಎಕುಗ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಸಿಸಿ ದಿನ ಮಹಮಜಿಫಾ ಮೋಲಿಸ್ ಎಂಎಸ್ ಎಸ್ಎಂಇ अवार्ड देहास फंस विस्तार कोफावनी मीडिया नवंबर मोहब्बत हेरेगा मी अवार्ड की व्यापारी गरों हास कामयाबी तो होदा फरातक फहा कुरमटक आहार को एफआर बीसीसी दिनमा हमजिफा हास अवार्ड एगो तो फंडियारों होबवा थेर गिनते का आमुंग मकबूल कमाय होवा 11 गिनते का फॉर्म हुशेरे गो तमे वने हमजिफा मी अवार्ड बहे उसूल बीसीसी मिहार वनी गेजेट का शायर कुरैफा एवढ फॉर्म हुशेळमा फुर्सत उळवाले फणी बीसीसी एकमा हासकोफवा ऑनलाइन पोर्टल https msme.bcc.mv में द्वेरको एक गिनती तक फॉर्म हुशेळमा फुर्सत उळवाला फणी अन अक्टोबर मोगे देवण दोगे 11 गडी फंसासन ओए का हिसाबे रेगन नंबर 12 जो माह में मत फुर्सत उळवाला मोगे कुरिया हमसी एम्मे मिनिट कुरिया मी हम वणी वेसुन तें ಫಹ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಬಿಸಿಸಿ ವಿದಾಳು ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರತ ಕೊಂ ಕುರಮುಂದ ಮಾಸಕೆತ ಗಾಗೋಸಂ ಕುರೆವಿ ಆ ಬಾಜಾರ್ತಕ ಮಗ್ಫೈ ವುಮ್ಗೆ ಇತುರು ಬಾರಕ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಕಮ ದಿವೆ ಮಾಸಕೆತರಿ ನಾ ವ್ಯಾಪಾರತ ಗೋಫೆತುನ್ ತೆರಿಕಮ ಹುನರ್ ಅದಿ ಕುರಿಯರುಂ ಫಹ ಕುರ್ಮಟಕ ಹುಳವಾದೇಫವ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಕ ವಿಹಾಸ್ ಕಿನ ವ್ಯಾಪಾರತ ಕೊಂ ಬ್ಯಾರುಮ ಬಿಸಿಸಿ ಎಟ್ಲ ಬಹಮ मी कुरियस फाह कोलिगोता राज्यगा मिहार बाला लाइफ का मवाण मवारा गिना अमिल व्यापार कुरवा फरात खुदी अदि मेदफंतिगे व्यापार त वरगिन कम फाह कोलंजे हम मी फरात का हम गम स्वर बोडो हिवर लिबिगे नान हम मी जाजोना देगे तो आमुगे वोट आइको मी ए वोट देविगे मेदानी द बिजनेस सेंटर कॉर्पोरेशन हम मी इफ्ता कुरोमा एकीगा खुदी अदि मेदफंतिगे व्यापार त मी इतुरु कुरमट्टक कुरोम दे मसक्के तक गवर्नमेंट वरगिन कुरियन तक दिफा कन हम शक्य वेसने को फेन्ने हो रेगो तुंगे में फाहुं हम निविगिन दिया उफिद्दुन तरीकमुगा मौरज़ की हम एक बार रंगलो हेक्के हेनो तो देंगल में उम्मीद कोने हम राज्य के बिहा विस्किना रंगलो फेमरो के व्यापारित के फेशी सरकारों के व्यापारित के देमोंगे दाही तरीका मा एको के व्यापारित कुरिया राज्यों अब इतर खबर कम में है सब बलालारो के मेति तेसी में बलित तहम्मुल करूंगे द फरात के हाल बला यही फोर को दिन में हास को
තෙලසීමියා patient care center එක නමුග center එක හොලවාෆවා හබර මිතම් මිහුන්නනේ Maldives blood services සිංගමුන්දා orange hair building ඒ හුරුමාලේක මිහුන්න orange hair building මේ සෙන්ටර් හුළුවා දෙවම ෆෝ මීඩියා තක මාලුමාත් දෙවම මාලි සිටි group of hospitals के CEO ඉබ්‍රාහිම් අබ්දුල් රස්සාක් हालिम විදාල් වෙමීගේ කුරින් අතොල් තොග දිරියුලේ තෙලසීමියා තහමව කුරුමුන්දා ෆරාත්තකන් හාස ෆරුවා දිනුමග වර බෑවරු දතිත හුන්නකම එහෙනමස් මිහාර ෆසේකමයික බද තහමව කුරුමුන්දා මීහුන්ගේ හාලු බෙලි එහි ෆෝර්කොත් දිනුම සෙන්ටර්ගේ සවබු මක්ෆයිවෙගෙන් දානකම අබ්දුල් රස්සාක් हालिम විදාල්ස් මිවණි දැන් डॉक्टर देकुमुग दच्चे दिमावाणम नोद स्पेशलिस्टुंगे लफा बेणुवाणम ए सरहद्दिगे अतोल हॉस्पिटल अगुळगे मि सेंटर हिदमे फोर कोद्देगे दाणिकम विस इन फाह कोरवाफ निवण हम ಏಗಿತ್ರ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೌಲವಿನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಉಮರ್ ವಿದಾಳ ಫಮನಿ ಅತಳತೆರೆಗ ದಿರುಡೆ ಬದಿಮಿಹುಗೆ ಹಾಲತ್ ದಿನಗತುಮ ಸೆಂಟರುಂ ಇಸ್ನಗಾಗೆ ಅಮಿದ್ದ ಹಮ ಗುಳಮುಂಗೆ ದಾಣಕಮ ಇಂಗೆತ ಅದಿ ಹಾಸ್ ಎಹಿತಿರಿಕಮ ಬೇನುವ ಫರತ್ತ ದಿನಗನೆ ಎಹಿತಿರಿಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಗು ಸೆಂಟರುಂ ಮಗು ಫೈ ಕೊದ್ದಿ ಮುಂಗೆ ದಾಣಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮರ್ ವನಿ ವಿದಾಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮರ್ ಇತರ ವಿದಾಳ ಫಮನಿ ಮಿಫದ ಸೆಂಟರ್ ಗ್ಯಾಮ್ ಕುರುಮುಗೆ ಬೇನುಮಕಿ ತೆಲಸೀಮ ತಹಮಲ್ ಕುರುಮುದ ಫರತ್ತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾತು monitor ko abha hidume for koddinum kama ehen kamun ane mi telesimiya patient care center gayam ko fami wani Belarus Maldives cultural center ge ehiteri kama ekuga mi centerun komme tinmaha kun telesimiya tahamal pura komme kujjaka mihaka gula hal badamun gendana kama itura vidale මේ වර මුහිම හිදුමත එහෙම දශහෝ මේ විදාල විසින් හාසගොත් ගතවරු තේක මේ බලිත හම්බල් කරා පරත්තක මේ මාලුමාත් මේ හොදුම බස්මත හිදුමෙන් හොදුම බස්වල තහතක අනේ මිහුරු පුරස්ත හැම ගෑමස් නැති රංගලු ගොතකම හිදුමෙන් දෙවෙන ඉන්තිසාම හමු චේගෙන් දාන और मैं इतुरु खबर का बालाला इरु राज्य का मसक कोरा विदेशींगे फी के गोतुक बिहातट तौलत नुलिबि हुरी फैसागे तेरे मिदावरुगे तेरेगा 1.2 बिलियन रुपया दौलत होदा फाकम दाखिली सलामता फर्नियाता बे वुजारा विदालवे फमी वडी मी खबर की फाह कोल वे खबर ए वुजारा में कहा हम करे वीपीएसएम न्यूज़ के राज्य में तो प्रोग्राम का मालूमात देवम दाखिली सलामता फर्नियाता बे वुजारा के स्टेट मिनिस्टर अब्दुल मजीद इब्राहिम विदालवे राज्य कोले विदेशी मालूमात कुर्मा आदुगे सरकारों फेशी ऑपरेशन कुरंगी के मैगड मकसद की राज्य का मिहार कुरा होरिहा मसेके कुरा होरिहा विदेशी देने गणे वे एमी होने की गवाय दाय को तम मसेके कुरा बाय का हेदुं कमा ඒගොතුන් හම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් දශම මිහාතරන් එල්ලක්ක ෆස්තොල සාහවර ගින විදේසිංහ මාළුමත් එක්කොරෙහවාකම අබ්දුල් මජිද් වනේ විදාල ෆදෙන් මේ ඉතර විදාල වනේ මේ සරකාර ආර රාජ්‍යක විදේසි මසෙක්කෙතරින් ගෙන්න බයි ෆරාතකුන් ගවෑදුන් ෆෑසා නුදක්කා එබවාකම ඒගොතුන් දවද දෙබෙන්ජේ 1.7 බිලියන් රුපියා හුරිකමෂා සරකාරන් කුරි මසෙක්කෙතකුන් මිහාර ඒකතෙන 1.2 බිලියන් රුපියා අඹුරා දවද දිෆවාකම අබ්දුල් මජිද් වනේ විදාල මේ වෙස් විදේසිංහ මසල හල්ද kurum kurumganna masekkatu kuteriandi bono wara bodu courier mekkamago wesse befawani faha kofa दमीगे तुम विदेशी नागोड़ के दक्कजे फैसा नुदक का फरात के हिद में नुदे दाखिली सलामत अब है वुजार निम्मा फमी वर्णी मियाँ कोई फरात कुम्फी दक्का मुहर्ना कम वुजार विदालो है को तो राज्य विदेशी मसे के तेरे गेनो में रजिस्ट्री को फवा फस्तोल संघास तो इसे तफांसास ए फरात के तेरे 13 हैसते का फंसास फस फरात सस्पेंड को वाकम वस मी ए वुजार विदाल फमी वर्णी दे दाखिली सलामत फर्नियाता पे वुजार गे इरशाद तक एकोत अमल नुकुरा फरात का में तो फियवलालु वाणकम वे सब तो मजेद विदाल फमी वर्णी දැන් අවුන්මෙන් එමේ ෆුර්තම සම බලාංජේ මෑගොන්ඩ පොයින්ට් එක ඉමීගේ එල්ලක ෆස් ඩොලර් සාහවුර ගින විදේසින් මිහා රෙජිස්ට්‍රි කුරේ ෆවාක මී වර බොඩ අදද ඉංගේත මීහි වර ගින වසීෆාගේ ෆුර්සත්ත හම එයා එක්කීග බේරු ෆෑසා රාජ්‍යම් බේරකම දානකමුගේ වර බොඩ එහි එහෙම මිකංකමක සවුන්මෙන් එබජි හේ වර ෆුන්කෝ බිස්නන් හරියට ඉංගේත අවුන්මෙන්ගේ දිවෙහින්ගේ මේ මුෂ්තමග තෙරේගේ මේ අලංගන ජීවිතක වසීෆාගේ මග ෆුමි පහි කුරාරුග එබජි ගින මසෙක්කතක දස්කොන් අසුග දිවෙහින් ගින මසෙක්කතක අහුළු වෙලි වාන් හරියතුග මිගොතම් මිකං වෙජ්ජකම ගවණේ වියාම හරියතු මස්සලා රුමෙන්න බොඩතන දුවේ කෙමත රාජ්‍ය ආබාදී කි ෆස්ලක්කින් හාමි හෙන්නතෝ ඔන්න රුගේ ඒකතෙන එල්ලක ෆස්තොල සාස්පි හොන්නේ කි ඉතුරු එල්ලක ෆස්තොල සාස්පි කි විදේශින්කම ගවරග මීග වරගින මී ගොන්ජොන්ත හොන්නන හයකතුක සෝෂෝ ඉකොනොමික් ඉෂුස් තන හොන්නන හෙන්නතෝ අල්මෙන්න මේ බලාලුවනේ හැම ෆායතු සබ්විස් කඩිරුක තෙරේක රාජ්‍යක එක් සරහත් තකුන් මත එක කි මී මොස්සසතකු තෙරේම් සාමන ෆහව කොල්දේ මුහිම හබර්තක අය හබර්තෝගේ තෆ්සීර් තක මේ බලාලුවනේ එනම සල්මෙන් බ්‍රේක් දානේ හැම කුරිමස් ෆහ කොල්දිහෙන් අදු
موسم متوفيهم دفع كوراغ كوريون سبس كدي ربالادو مفهوغا ده مي أرو كوريس فها كودي مي موسم غرمنا مال سرحد کو ریز کو فنو کم کو ویسس व्यापार को मोले कम कुरिस फहा कोली देखोनु के एक हिसाब विस्तार कुरुमा को गुगुरान कमशा मेदुराज तेरे गबय रत्तक खेरी का सर फोरान कम आदि इतुर मूसुं आने आमुगतिक गाने रंगड़ो कम मिवनी मेटोफी हुमे समा फहा को එනමස් මේ වෑගත කම මේ ශාදම් කොරියස් ෆාහ කොල්ලාෆ් මෙවැනි හුළංගා හුළංග උතුරු මෙදුරාජ තෙරිය උතුරු කැතුල්තක ගයිඩක අම්මේලා අශාර මේලා දෙමෙතුක බාර්මෙන්ග වෑජ හේරු දෙකුණු කැතුල්තක ගයිඩක ෆස් මේලා ෆණර මේලා දෙමෙතුක බාර්මෙන්ග වෑ මිජෙහෙනි විලාගුණු ගයිඩක තිරිස් ෆස් මේලා වෑගදුන් එකශීකෙන් වේ හැම මේ තංකුල වෑගද කොම්මි උලේ ආද ඒ මෙදුරාජ තෙරිය මේ උතුරුගේ මේ කණුතහම ආදයකවරක ගාද इंगेत हेमी दतुर फतुर कुरा फरतकु मिकंकम वर बोड समाल वेद वंजेने देखुनो खंडुत गादकवरक मडुवे फवीएसएस विलागनु गदवान कमल फामे कोने राळु उस्मे मेदु मिहिरी दे फूटा फस फूटा देतिरेग आमुगतिग राज्यगे मूसम बलादारुग व्याज हेम मितने गगंडक अम्मेला बारमेला देमेदुग मी बारमेनु बनेम हेन्नमे अशारमे मिहार मिवणी अम्मेला अशारमेला व्याग अदे मिवणी हेमी नॉर्मल कोम हिंग ओन्नेरुग समकोम स्वरक हम खंडुगे राळु उस्मान मेदु राजतरे मिसर हद्द अम्मे मिबलाली फैतो दे सर्विस क्रेडिट तेरे मी सर्विस क्रेडिट नाम बला सर्विस क्रेडिट तेरे बिदाड़ हिंग हाने हबरतो इतनु मेदुग इरो से हाइज हम हमें मेदुग मोसुन लाफा कुरा कोई एहे मिकंकम वर बोड समाल वेलबम वन हम हबे फ्रोमस मिकंकम ग दतुर फतो त हासो तिग मी थिंदोस बंदो देव मायकी को गिन फरक को हमरा शम बेर दाण हम खाणुमगु आमोतिग मी उन्ननी वर बोड समाल वेल बात मिकोरुं एक जनो माले एक जनो फुरन दा अनि बी मंजिला हमेगे स्मोसुं को बाण लाफा कुरा पादाल खासको एबडे मे काणु दतुर फतुर कुरवा फरात तको मी दोस कोल दे मी मियद मोसु मेहन किया दे एरो कांडु गादा वाणकम फाह कोफवा तीव वर बोड समाल कंदेंगे बचे मेदु के मी प्रोग्राम के सम वरंग हास बैत के कोरियंगे बोरे नम सम कोड कोडवा कुत कोल का फॉर्म बदल कोला रसूला ए फोरा की रीति में नववाशी रसूला ए फुरा की
شيئتها بدوم صلوات رسول الرسول 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 رسول الرسول 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 رسول فركيرتي ما لو واشيتها بدوم صلوات Hindunu Hinduna co-sponsor Allied Insurance. Do treatments really help to brighten your skin? New Vaseline Gluta-Hya with 10 times the power of vitamin C combines Glutaglow and Hyaluron. Flawless bright reduces dark spots. Dewy radiance gives you bright and dewy skin. Try new Vaseline Gluta-Hya. ವಗುತು ಅಲಿಫಾ ವಣಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರೇಫಾ ಡೆಡಿ ಎಳ್ಳಿ ಕುಂತಕು ರೋವೆಗೆನ್ ಏಯ್ ಆಫೀಸ್ ಇವಾರಾತಲ್ಲ ಡೆಡಿ ಮೆಂಗ್ ಒಫ್ಯೂಗೆ ರೋವೆಜಿಯಾಯೋ ಕೊಕ್ಕೊ ಹಾಸ್ನುವೆ ಡೆಡಿಮೆಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದಾನಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಫ್ಫ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹಾದಿಸಾಯಕೊಂದಿಬೆ ಹುರಿಹಾ ಗೆಲ್ಲುಮೆ ಕವೋ ಕುರಾನ್ ಇತುರು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹೋದಂ ಎಕೆನ್ ಹಾಯ್ ಸುಮೆ ಸುಮಕ ಗುಳಾಲ ಎಲೈಡ್ ಆಯ್ಲಾಯ ಮರ್ಹಬಾ ආදවර හිග්ගෑම රීති මදහෙන් එහෙනොත් අවමෙන මේ අඩුවගෙන් ස්වෙනගෙන් ස්මිදිය දෙන්නේ මදහ ෆෝග මදි සෙෆාරොන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බල්ලෝමගෙන් තව එම්හ ෆරත්තක ප්‍රෝග්‍රෑම් මරහබා දන්නවා ಅವ ಮೇದು ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾಶಮಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಶೋಗೆ ತೆರೆ ಹಮ್ಮ ವರಂ ಹಾಸ ಬ್ಯಾತಕೆ ಕೂರಿಯ ಗೆನಸ್ತೇನೆ ಮೆದೆಂ ಅಳ್ವಂಗೆ ಮೇ ಶೋಗ ಬೋಡು ಸಮಾಕಮ ಮೇ ದೇನಿ ಮೇ ರಾಜ್ಯಗ ಮೇ ಕೂರಿಯ ದಾಯಕೆ ಕಿ ಹರಕತ್ತಕ ಮಿಸಾಲಕ ಹಮ್ಮ ಮೇ ಬೆಲುನ್ ತೆರಿನ ನೋನಿ ಆಮುನ್ನ ಮೇ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ಕ ಮುಹಿಮ ಫುರ್ಸತುಂ ಎಕ್ಕಮ ಬಾಣ ಮೇ ಫುರ್ಸತ್ ಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾಕೋ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಕಮ ಬಾಣ ಮೇ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಹಂದಾಂ ಕೊಲ್ಲದಿ ಹಮ ತಿಬೆ ಫುರ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ ಮಾಲೂಮಾತಕೆ මේ දොළු ගඩිය තෙර ෆෝර් කොත්තෙවේ තෝරන මාස ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಏಗೆ ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಏನ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಹಿಮ್ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಫಹಕ ತಾರೀಖು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಹಕೊಲ್ಲ ಎಕ್ಕಮಿಗೆ ವರಗಿನ ಅದಗೆ ಫೋರಂ ತಕ ತಫಾತೆಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ತ ಬೇವ ಮುಂತಾಕ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಏಕಿ ವ್ಯಫಾರಿತಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆ ಬಹುರೆ ಮಿ ವರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನ ತ ಕ್ಯೂರೇಟೆಡ್ ಫೋರಂ ಸೆ ಚೆ ಪಾಪ एगो गवर्नमेंट हम कुरियन में इंटरव्यू की वर हास इंटरव्यू इंग तो मोदिस पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ही हुंग इंसान कुरिया हिंगा फाइनेंस फोरम इन तो मोदिस फाइनेंशियल फोरम मा बेहेगो तो मालूमात आरमेना हिस्सा कुरमंट का में होगा मैं स्टूडियो वाडांग मी नेवी आयशत फसना चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर एमपीए और फरात और बड़ा मरहबा पाएंगे तो प्रोग्राम शुक्रिया किन ताला वरवांग फाइनेंस फोरम के वाकल में दक्कालने फुत में तारीफ को करने के फशम वाई ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣೆ ದೇಹಸ್ ಪಾರವಣ ಹರ ಪೆಶಿಗೆ ಅಳುನ್ ಮೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫಿ ಹುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾಲಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ಈ ಹರಕತೆರಿವ ಫರತ್ತಕ ಹಾಸಕೋಗೆ ಅಳುನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಫೋರಮ್ ಮೆ ದೆನ್ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಗೆ ಫೋರಮ್ ಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಹರಕಂ ಹಾಸ ತೀಮೆ ಕಂಡಾಳೆಗೆ ಎ ತೀಮಕ ಗುಳೆ ಎಕಿ ದಾಯಿರಾ ತಕುಂ ಮಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ತಕ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ತ ಅದಿ ಕೀನೋಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ತಂ ಹಿಮಣೆಗೆ ಮಿ ಹಮ ಎದ್ದುವ ಹೋಗೆ ಫೋರಮ್ ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಫೋರಮ್ ಕುರಿಯ ದಾಣೆ यार कौन तारीख तो मी फोरम बे हम चीफ मी वानी मी हर का फोरम ओनानी दिहे सितंबर का मी कुर्मा मालदीव्स का मी हर दिन हम ये तैयारी तवर बार कुरिया निदान अजना वाह का विश्वा कर वे फम को मैं हर को स्टीम कंडा अड़ागे ने कुरिया में दुनिया हर ती बदल वेगे दे तो दे मी हर कोन ती में तो मैं ती ಕೊಮ್ಮೆ ಹರ का स्टीम कंडेल मुग बालानी एइरेग हलुर मेगे मासेक्केत्ता का गुले एमे का प्रेसिंग इश्यूज ता का दें हम मी बाइनलगो में मशा हम फाहागा कुरेवे बाई काला कांततक फाइनेंशियल दायरा हास मी एम्मे हास कांततक की एरग को बैत दें हास को हम दें आलवन मेंगे मसेक्केतक अविस गुळवेगे तीमे मी खंडाळने दनवा हम वरगिन कांततक बेल मफागा दे मियाहरुगे मी अने फुदेवरक आलवन मेंगे तेरेगे बस मियाहरु देके वाहके इन्वेस्टमेंट तक वाहक वकिंग हास को अने पेंशन फंड वे हम एक पेंशन फंड का बैवरी फमिति मेंबरों के किनो मा फंड हम साइज बस बोर्डो मंदिमा
ඒගේ ඉතුරු හැම ඉන්ඩිවිජුවල් ලෙවල් එකක වෙස් මිහාරු ඉන්වෙස්ට් කුරුමගේ වාහකය මේ ඉන්වෙස්ට් කුරුමවරු පුරුසත්තක වාහක තාපා වල දායරගේ දෙකම දැන් එහෙම මේ ඉන්වෙස්ට් කුරුම ෆහි මාහල ගාම් කුරාකමග වඤ්ඤම් කැපිටල් මාකට් අනේ ඩෙවලොප් මුගේ වාහකයේ හැම කොම්මෙ දෙකෙන් ජේ වාහකේ කමාලොන් මෙන්න කබුල් කුරණි එහෙම ඒගොතුන් මිහාරුගේ මේ ෆෝරම් ගේ තීබගේ ගොතු කාලුම කණ්ඩාලා පමියති building an inclusive and resilient capital market එහෙම capital market හාසකෝගෙන් මිහාරුගේ ෆෝරම් කුරියක් දානි හැම උරිහා ඩිස්කෂන්ස් තක මේ presentations තවස් දානි ඒ තීම inclusive and resilient ehnunt me capital market ka diumata ka din aun gabu ko nge to finance forum me vima finance dara golwa be from hama yagina se forum tibbawan enamas fahal go tibe from me diversify ko fo wedana me forum ba revena farata ko terega kon farata ka amas ko gen to me hatbe from me forum boda target ko defmo me far මේ ෆයිනන්ස් ෆෝරම් ෆෙෂිගෙන් ආගොත බලාකමුග වඤ්ඤා මාළොන් මෙන් මේ දෙහස් බාරයක ෆයිනන්ස් ෆෝරම් ෆෙෂි ඉරුග මේ ෆෝරම් මේ ෆෙෂුනි මේ ඒරුග හලුන් මෙන් ක මේ රාජ්‍යගේ පෙන්ෂන් නිසාම ස්ථාරෆ් වෙගෙන් අවම එකීග මේ කොන්ට්‍රිබියුටරි පෙන්ෂන් නිසාමගේ වෙසලුන් මෙන්ගේ තෙර තාරෆ් වෙගෙන් ගොසමියති අමිල්දය කොන්ට්‍රිබියුෂන් දක්කයගෙන් කොන්ට්‍රිබියුෂන් ඉන්වෙස්ට් කොගෙන් පෙන්ෂන් ෆන්ඩ් එකේ තෙරෙන් මේ ෆන්ඩුගේ බෑවරින් රිටයර්මන්ට් තයියාර වේ ගොතන නම් රිටයර්මන්ට් පැසරක් අකුර වේ ගොත හිඟා ෆන්ඩ් එක ගොත දැන් ඒ ගොත මේ පෙන්ෂන් ෆන්ඩ් එකේ කුලවාල් පෙන්ෂන් ෆන්ඩ් ගේ මාසෙකෙත්ත පෙෂිගෙන් ආයරුග ඒ ෆන්ඩ් එක ඉන්වෙස්ට් කො මේ ෆන්ඩ් බෙද හෙට්ටම වරගින එක මේ හිද්මත්තක බේනොවේ ඒ හිද්මත ඉතුරු ඩිවලොප් මේ යන්නේ හුරු ෆුර්සත ඉතුරු ආමස්නේ එහෙම ඒකම මේ අලුන් මෙන්න දිමාවා චැලෙන්ජස් තක දෙන් හැම ඒගේ ඉතුරු සෙක්ටර් ග අලුන් මෙන්න මේ හුරු ෆුර්සත කිකෝ බැත දෙන ගන්න එමෙ ෆසේ හවානි මේ සෙක්ටර් ග මාසෙක කුරවා මේ ඉස්පරත්තක වාහක දෙකේවි මේ මෂ්වරා කුරේවි මේ ඩිස්කෂන්ස් ද හිඟාගේ හෙන්ත එහෙම ඒ ගොත මේ කමටක ගෑම් කුරොන් ෆෝරම හස්ලුග නොනියම ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ගොතුග මිද බැමි හුඟ මෙතුග මේ වකින් හාසකෝ මේ දායරයි ලීඩ් කුරවා එක්ස්පර්ටුම් එතනකුම් බද්දලුවේ මෂ්වරා කුර්මටක අනේ එහෙදුන් ෆෝරම දෙන් ඒ ෆෝරම් අනේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කුරෙවිගෙන් ඊරුග මේ සෙක්ටර් ගේ බේෆ්‍රොම් ඉතුරුන් අලුන් මේ හැම රාජ්‍ය එකඩමිය තවදීමි බේෆ්‍රොම් මේ අනේ රිසර්ච් කුරවා බේෆ්‍රොම් මේ ෆද ෆරත්තක පුරුසත් දෙවිගෙන් දෙන් අනේ හැම AI කිගේ මිහාරුක ටෙක්නොලොජිය බලාකම ෆින්ටෙක් කිය සමවර පුලාවම් දාදාන එහෙම ටෙක්නොලොජිය ඒ දායරත් වෙසේ බහිමනේ හිමෙනිගේ දෙන් පෙන්ෂන බලාකමග වඤ්ඤම් පෙන්ෂන කීවර බොඩ සෝෂල් ප්‍රොටෙක්ෂන් ගේ තේරයන් අන්න දායර එහෙම සෝෂල් ප්‍රොටෙක්ෂන් දායරග බේෆර්මස් මීගේ තේරයන් එබ අනේ හිමෙනිගෙන් de මිවිතන අලුන් මේ ෆෝරම් අනේ කුරිය ගෙන්ගොස් සමියෝති මේ අලුන් මේ ඉන්වයිට් කොග්ගෙන් අනේ මහස පරතක දවත් දෙවිගේ දවත් දෙවේ බේෆර්ම් බෑරි වනන ෆෝරම් එකේ ගොත්ක එහෙනම් මියහරු අලුන් මේ වකිවරක ස්ලොට්ස් මේ අනේ කණ්ඩාලෆ් වන අමිල්දය රෙජිස්ටර් කොග්ගෙන් බෑවරි වේ ගොත එහෙම මිහාරු රෙජිස්ට්‍රේෂන් හුළුවාලාෆා වාන අලුන් මෙන්ගේ ෆයිනන්ස් ෆෝරම් ගේ වෙබ්සයිට් financeforum.mv මිහා රෙජිස්ටර් කරවේ ගොත එන්න එහෙම අනෙහින් ඒ ෆයිනන්ස් දායරෙන් කියවා මියන්නේ මතිතවල මාස කරව බේෆ්ලොන්නා දෙන් ඒ දායරගේ හැම අල මේ වදිෆාත ස්ටාර්ට් කරව බේෆ්ලොන්නා වෙස් වර එක මුහිම ෆුරස් දෙන් අරෝනේ හිවන්නේ මේ කා ෆෝරම් එකෙන් ඇටෙන්ඩ් වේ ඩිස්කෂන්ස් තහක බෑවරි වලු වර බොඩ ටාගට් ගෲප් එහෙනම් තමයි ඔතී හිම බොඩ මහසින්දයක් අතද තමයි අර එද්දු කොරිය මේ ගෙන්දන කොංකොන් හරකැත්තකෙත්තෝ මේ මොලි ඕවරෝල් කර්මෙන කොමසර්ක කියා දෙෆන તો කොරිය දානක මේ හෙන්දු නැෂ ජහර අනේ ෆෝරම් අලුන් මාදෙන් බේරුග මේ ෆෝරම් බේවුන්ගේ මක්සද කිවස් ඒ ඩිස්කෂන්ස් තකුග විහාවස් කද එන්ගේජ් වෙගේ ඒ ඩිස්කෂන්ස් ත කොරිය ගෙන් දෙවෙන මේ අනේ මහොද ගෑම් කුමටක එම හෙන්දු අලුන් මගේ ෆෝරම් මේ ෆැෂන් ආශේ ජහරුග දෙ ෆෙෂිගෙන් දානේ හැම දැන් ඒ ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි බෑගේ තේරෙන් දැන් AI කිග හැම හුන්නනේ මේ යන පෙනල් ඩිස්කෂන්ස් තවකි මේ තීමා ගුලේ දායරතකුන් අලුන් මෙන් හුන්නනේ ඒ දායරගේ එක්ස්පර්ට් බෑරෝඩන පෙනල් ඩිස්කෂන්ස් ත දැන් පෙනල් ඩිස්කෂන්ස් ගේ තේරෙන් ඒ ඉවෙන්ට් ග බෑරෝඩන වහෙන් බේෆ්ලොන්න වෙස් මේ යන්නේ සුවල් කුරුමා මේ ඒ කොන්ට්‍රිබියුට් කරන ෆුර්සත් වෙස් අනේ කොමස් වර්කන් හුළුවා දැන් AI කිග හුන්නන හැම මේ වකි සිලෙක්ටඩ්
areas takun nunia topics take kandala fe topics take presentations hadwane dairage mi ane expert be from ane den hama beru gawmatakuge mi ane balakamuga wanyam hamma best practices ehen tantanuga kankan kurani ki hinetto bala e ane beruge hama expert mes marana ane mi presentations ta hadwa hama panel discussions ta huges join kurawan ema hama e gotta da exchange gotta hama defarat ne baveriwa audience plus den hama mi expert speaker una presenter unge gotke barana befronge metuga hama hial badal kure mashwara kureve forum en gota kuriya dan हम keynote speakers जैसे बती बाबा है ना तो दे हेंदुनो अशकुम फिशिंग कुरियर दारोग में निम्मादन क्या है कुतो दो है भी हाविर हतर जहार निम्मान दें ब्रेक between breaks last detta kude kenda gota de devi mi komme kame ki sonna na maksade detta on me maksade hasil kurumatta ka ekame mi kurani bora masekete ke kurevigin tibe from dehas 12 and fishing hisaban aruga mi forum baba mun asumi wani adi mi faru war boda tibe from amuno sulwala registry kurmu fusate se bohemiga koba padibe from magano maksade ki mi for the forum me pension of hum hasa gotega intizam ko ge hingo mi alun fashagen news danawali gota mi alun men finance forum mi feshoni ide nevi hen e alun men nange beenomwa baikal facilities ta mane netuma den e facilities develop kuruma mi ane mashwara kurve forum e nune platform e gam kuruma maksad ga den ai ki ga miharu balakamuga wanya alun men miha hisaben adevunu iruga miharu pension fund nune ane mi pension fund ki rajya ga miharu emme bodu savings fund ehema miharu almena ki rajya ga mi development ga investment ane hama development partner gotga masike kurma ki benu wakame den ege itura hama kuriga salun men e fashage e hasil kurma benu objective mi for the fund me kashi gotga ekashi wagutga hinga e fund medur ko invest kurumata ka e benu wa fursat fahiko mi ane opportunities ta hodan e kamagule parataka mashwara kurum e ingeta den ege iturun hama mi a gulun hori dairata kun heluteri kuruma e wagata dekevi mi hama kuriyaran je daira kan ane alun men e menna vesika e vianes create vegen diuma ki samawara ane e maksat waram hum kame hen the show den ane awra hama ekati dennevi dekke wagata kuttene hasa konda faha koda won ektan kulunga tawna koda hama swalege telemi Dhivehi rajya miyogotun emme bodu fund ingeta pension fund ki you can actually say ane banka kabure ves miyogot tibe phone ga asoga ane mi fund board edetta Dhivehi rajya ga mi pension scheme ge terege gagana ka abadi ge bodu insatte pension scheme ge terege boy hembima war gina fursat ke mi dadi fahun hodu wale mani misala ke gedore kama me ekikan kama hoy mi hidumet tak kine to pension fundum mi hidumet deveni hasakote ga hajj umra bada no be phone office commerce paraka ebhore contribution e pension fund ge tene dibe ehme ane mi gagana kihavara ka utilize korabba to in terms of ane tibe phone ge board fund ge neruga general public hama awra ada pension fund ge furtmen balal bara muhim kame hagige maqsadaki ko bato pension fund ek hagige maqsadaki mi wazifa da kura muddatuga ane e wazifa da kura farattakun mi hakan elibe amdaning bay save koge e fasa invest mi kurani emi hige retirement dam waira ehama e masake kura umuruga save koge invest mi kurani retirement fahuga e rakka kura fasa emi hakan ekashena ane pension eliben mak fai kun mattaka එහෙම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් රේවි ෆන්ඩ් පෙන්ෂන් ෆන්ඩ් මාසෙකත් ෆන්ඩ් මැනේජ් කුරුමක කංග රේවි සොන්නානි වරබොඩ මි මක්සද හාසිල් කුරුමට්ටක එම ඒගොතුන් අනේ කුරවේ මාසෙකතකි අනේ කිහින කොබැතෝ එමෙ රංගලු අනේ මි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් තක කිනුනේ එමෙ සේෆ් රකතිර ගොතිග ඉන්වෙස්ට් කුරෙවිගෙන් ෆන්ඩ් ගේ මෙම්බර් උන එකෂේන රිටර්න්ස් එන් හොදෙනි කිහිනත එකමට්ටක වර දිගු මුද්දතෙගේ තෙරෙග ඉන්වෙස්ට් කුරෙවෙන් එබජේ එම පෙන්ෂන් අනේ ෆන්ඩ් එහෙන් කංකම යුටිලයිස් කුරා කම ගවන් එහෙන් කංකම මි දෙනෙවි පෙන්ෂන් දිනු ෆියවා දෙන් මීනනි එක සෙකන්ඩරි කාන්තතක දත මේ ෆන්ඩ් ගේ මේන් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකි රිටයර්මන්ට් දාම් වයරුග කොම මිහ කුස් හුන්නානි එමි මසීෆා අදා කුර මුද්දත් අනේ ඒ රක්කා කුර සේවින් නකෝ එකසින් වා පෙන්ෂන් ලිබේ වර්ග සේවින් එක ක්‍රියේට් කුර විෆේ ඒකමට කමසෙක කුර උන්දානේ දෙමි හොන දාලුන් මෙගේ තේරේග කල by far awareness lekun den ti dal wa hama war board fund එක උත් මෙන්න den gina bayge hama ekala
ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನೆಮ್ಮಿಹಾಗಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರೆಗೆ ಸೇವಿನ್ ಹುಣ್ಣತನೆ ಗೊತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾಂಕೊಡೆ ದೇಹಮ ವರಗಿನ ಫಹರಂಗೆ ಬೌಬೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಂಕಂತತಕ್ಕೆ ಇತುರ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ಗೆ ತೆರೆ ಅನೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿನ ಕೊದ್ದೆವೇನೆ එහෙම දෙන් පෙන්ෂන් ඔෆි හොන් මී අනේ මෙම්බරුන්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් හුණකම්ග වඤ්ඤම් බලං එබෙජෙ කිහිනතෝ එකන්තතක කේට කුරෙවෙනි කුරා ඉරුගවෙස් අනේ මී ප්‍රයිමරි ඔබ්ජෙක්ටිව් පෙන්ෂන් දිනුමුගේ මක්සද් හාසිල්වානේ ගොතෙක්ගේ මතින් කිහිනතෝ දෙන් අනේ ඉතුරු බෙනිෆිට්ස් දෙන්න එහෙම ඒ ගොතුන් තාරෆ් පුරවණු අනේ මී ස්කීම්ස් තක් නොනේ බෙනිෆිට්ස් තක හජ්ජදියුම මී කොමස් වරක පැසන්නේගේ ගොත මිහාරු අනේ වක්ෂාත්තක හම්වා කමග වඤ්ඤම් හජ්ජදියුම ඒ දකන් ජෙහියාගුගේ 80% පෙන්ෂන් සේවිංග්ස් උන් දෙක්කි දානේ දෙමීනනි අනේ ගේ මී නුනියම් අනේ දිරියුල්ම ගෙදොරකි හම අලුල්මෙන් කොමමික සමවර එක බේනු ජෙහිපවා කමදත එහෙම ගෙදොර ගන්න මීහොන කිහිනතෝ මී ගේ තෙරෙන් ඇසිස්ටන්ස් ප්‍රොවයිඩ් කොත් දෙවෙනි හම ඒ ගොත එක ගෙදොරගත්මගේ කංකම මී පෙන්ෂන් ෆන්ඩ් පැසන් නෙගෙන ගොත්ත මී හම ජෙසිරුගේ සමවර බොඩ බලා ෆින්නන කිහිනතෝ එනගේ කල මී පෙන්ෂන් දිනමුගේ කංකම් අනේ කොම්ප්‍රොමයිස් නුකෝ අනේ සේවින්න ෆන්ඩ්ස් එලොකේට් කරන එම මිහාරු මීනනි මිහිගේ රිටයර්මන්ට් සේවින් account ගහ උනාදදු අනේ ගැරන්ටි එකගේ ගොතුග බහට්ටාෆා මී අනේ ගෙදොර ගත්මන් එබේනවා ෆයිනෑන්ස් සෙකියර් කරවේ ගොත එහෙම එමිහක ගෙදොර ගත්ම එබේනවා ෆෑසා ඕදෙන මගු ෆහිකොද්දින් මා එකීග මී පෙන්ෂන් සේවිංග්ස් වෙස් හුන්නානේ අදි ගෙදොර ගන්නම් වෙගෙන් ඒ ෆෑසා අනේ ගැරන්ටි එක ගොතුග බෙහෙට්ටි ෆයින්න පීරියඩ් එක කිවස් එකල ෆෑසා ඉන්වෙස්ට් කරවේ අනේ රිටයර්මන්ට් ඉන්වෙස්ට් කරවේ ෆෑසා හම ඉන්වෙස්ට් කරවේ රිටර්න්ස් ස්ලිප මුන්දා ගොතන් ඒ රෙන්ජ්මන්ට් හෙදි ෆමින් එහෙම ඒ බැලන්ස් එකේ ඒක ඉතුරු කංකම ෆෑසා අනේ ෆන්ඩ් ඉතුරු බෙනිෆිට්ස් දෙකම වඤ්ඤා දැන් රාජනුන් හෙංගම් තහුග ගකුරා ගොස බලා කමුග වඤ්ඤා මේ බහුරි හමක මී වකේ හසක ප්‍රොවිඩන්ට් ෆන්ඩ් උසුළු හිංගා සමහිතෙන් ඉරි හේගත මේ ප්‍රොවිඩන්ට් ෆන්ඩ් පෙන්ෂන් ෆන්ඩ් අධේ තමයි ඒගොත හිංගා බයි ෆන්ඩ්ස් තහුගේ බහුරි අනේ පෙන්ෂන් ෆියවා එහෙන් කන්තතක කිහිනතෝ අනේ මී ඉන්වෙස්ට් කරේ යා මී ෆන්ඩ්ගේ මෙම්බරුන් එහෙන් කොම් බෙනිෆිට්ස් තකෙත දෙ ඒගොත බෙනිෆිට්ස් දෙවේරුගස් වරබොඩ මීනනි කොන්ට්‍රිබියුෂන් අගුලිෆා ರಾಜ್ಯಗ ಹಳುಣ್ಮೆಗೆ ಮಿಹಾರುಗೆ ಫಂಡ್ ಅನೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೀನನೆ ಹಮೈಕಣೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೇವಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕುರಿವೆ ಬರುಗೆ එහෙන් කන්තතක කොන්ට්‍රිබියුෂන් නාද එහෙම ඒ එකල ෆන්ඩ් ග්‍රෝ මුද අවරකුන් අන්නන් චේන්ජස් කරන්නගේ දැන් එකම රාජ්‍යක මිහාරු අනේ පෙන්ෂන් ගන්න ඔය ගොත බලාකම ගවඤ්ඤාවිස් අමයිකඩි පෙන්ෂන් සේව් කරවේ ෆන්ඩ් එකේ ගොතුග පෙන්ෂන් ෆන්ඩ් මේ ඔන්න හැමගාමස් මේ මිහාරු මේ මෙන්න මේ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದ ಮೇಳೆ ಫೋರಮ್ ಗಾಮುನ ಹುಳುವಾಲಾಗೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಂಜೆ ವರಪೊಡು ಸಬಬ ಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ತಿಫಾ ಕೊರೆ ವರಪೊಡೆ ಹೇಲುನ್ ತೆರಕಂ ಇತುರು ಕೊರೆವೆಂಜೆ ವರಪೊಡೆ ದೆಕೆವೆಂಜೆ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಮಿ ಕುಡು ಕುಡ ಗೊತ್ಕೊಳ್ಳು ತೆರೆಗೆ ಸ್ಮಿದಕ್ಕಾದವನೆ ಬಸ್ ನದೆ ಮಿಗೆ ಕುರಿಯ ವೆ ಸಮದೆ ಹಸ್ ಬಾರಂ ಫಿಕೆ ಮಿ ಫೋರಮ್ ಕುರಿಯ ಮಿ ಗೆಂದ ಮೊಣ್ಣೆರ್ ಕಿನತೋ ಲಿಬೆ ತರುಹಿಬಾ ಮಿ ಆಮುಂ ನುನೋ ಹಮೆ ತಿಪೆ ಫುನ್ ದವದಿಗೆ ಮಿ ಅನ ಫರಾತಗೆ ಮಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಿನತೋ අනේ ෆයිනන්ස් ෆෝරම් එක හැම මේ සෙක්ටර් එක වේ ෆ්‍රොම් වරබොඩ ලුක් ෆෝවර්ඩ් කරවා ඉවෙන්ට් එක ගොත් ඒ මිදන්න මම එක ටීම් එක කණ්ඩායලේ ඒ ටීම කගුලේ වර එකල මේ අනේ ගින ඩිස්කෂන්ස් දෙක හිඟා ඒ තනකවා තිවේ දැන් ඒ අනේ පොලිසි මේකර්ස් ආ එම්ෙන් ඒ වහක දෙකේ වේ කමග වඤ්ඤා මේ ඉම්පැක්ට් ආම්ගේ ෆෝස් බෝඩ් වේ ඒ මහම අලුන් මේ කොම්මේ හරිගස් ෆයිනන්ස් ෆෝරම් මහම ඒ දාවත් දෙවේ පරාතක මේ සම බරබර ජොයින් කරවා ෆෝරම් එක ගොත වෙනේ මිය හරුග හලුන් මේ කොමස් වරක එකල ಬೇರು ತೆರೆವೆಸ್ ಮಿ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರವ ಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಎ ಫುರ್ಸ್ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಎ ಹಮ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಂಗ ಅಣ್ಣ ತೀವೆ ಹುಳುವಾದ ಕಾಮರ್ಸ್ ವರ್ಕ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಕುರಿವೆ ವರಕು ಕೊಫೈನ ದಿಹೇಕ ಕುರಿಯದನಿ ಕಿಹಾತಕ ಬ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಹಮ ವಣೆ ಮಿ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವಾಂಬೇನು ಫರತ್ ಮಿಹಾರು ಅನೆ ಮಿ ಹುಳುವಾದಾಗೆ ಹಮ ವರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಸೂರಿ ಹೇಮ ಹಮ ಬೇತ ಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊರವ ತರ್ತಿಬಕು ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕೊರಮದ එහෙම අවුරුන් උම්මීද කොත් තිබේ මේ ෆෝරම සම වර සක්සස්ෆුල් ෆෝරම එක වෙගෙන් දානකම ඉංගෙත වරබට ශුක්‍රිය හැම වඩා අවුරුන් නැති හෙද කොල ඔත් කොට එක ඉංගෙත අවුරුන් මෙහි සබන් හැම කුරේ හොර පැතක ජම කුරේ ගැමුරිත මදහෙක ෆාචේ දාන ඉංගෙත කුඩ කුච කුරෝතම් ෆෙනයේ හිඳු හිඳු කොළු කුපුරුම් නිවයේ දුරු මෙන්නෙන් හෂිතන් Come
ආදම කුරිය මෙගෙන් දා හෙඳුන් මේදුගේ ෂෝගේ සමතෆාත් එකේ බෑත හිමනා ලෑගෙන් කුරියගෙන් දර දෙම්ම ඉන්ටර්වියු කිස් වරන් හාස ඉන්ටර්වියු ආදවන හම මීදී එකම තයාරු වයින්ගේ තව කරුණගේ මෙහ බෙන්තන හැම වෙසවම මේ එකක බෑබෑ ගෙනස්තරුක හාස ගොතෙක්ග දවදක එකක මොසසාතකුන් කුරිය මේ නිරුවා මේ ඉස්කෝ නිරුවන් කුරිය ගෙන්දවා තෆාත් එකක ප්‍රෝග්‍රෑම් තහක අරමගේ හාම ආම රයිතුන්ගේ ආම දිරුරුන් ඉතුරු රංගල් කුරුමට්ටක හින්ගේ තෆාත් එකක ප්‍රෝග්‍රෑම් ත මෙගොත හම විදේශ කුරම ගෙන්දවා ගෙන කන්තත් की आमुन दिगुरास्ता है नो तो गिरा फायदा तक दिबिगेन दाना कंत तक और उनके कुरिया में इंटरव्यूस में हम एक हाल के मुहिम बाइक आबे है को तुंदे तो कुरिया में गाँव में कद्दे में मुहिम वाने का में थारा गी दिन थारा गी गराई तुंगे बैवर उमा की हाँ मुहिम का में हम गया में सर में एम विस्नाले सेंगे मी मौलू वाह का दक्कल मट काल में ना को दे बेफ्लो स्टूडियो का मी को ते बत्ती बे और मैं कुमती का मेन ने इफाद वाहिद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग मीडिया ऑफिसर official the Mariam Wahida Nexia stakeholder engagement specialist और बड़ा मरहबा दे बेफुरनेस किने तो हाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रंग किने तो ಅದು ಥರಕಿ ಏನಂತ ಥರಕಿ ಗಹ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಯಾರ ಗೌಂಡ ಹಿವನಿ ಮಿ ಫಹುಗೆ ತಾರಿಹಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಬರ ಫಹುಂಕನೆ ಫೆನ್ನೋ ಮಿ ದಿಯೆ ಆಮುಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ಹೋದುಮ ಏನಂತ ಕಂಕಮುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ ಕಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಬೆಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕುರುಮುಗೆ ಹುಣ್ಣಾಣ ಇಸ್ಕನ್ ದೇಂಚೆ ವರಗಿನ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಆಮುಗೆ ಏಕಮುಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ಹೋದುನ್ ಚೆ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಫುರ್ತಮ ಸವಾಲ್ ಮೋತಿ ಇಫಾದ ಇಂಗೆ ತೊ ಮಿ ವಿದುಂತೆ ರಾಜ್ಯ ನೋತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ದೇಹಾಸ್ ಫನ್ಸವಿ ಹೋಗೆ ಅನೆ ಕೊಮ್ಮೆಸೊರೆಗೆ ತಾರಫೆಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೆದಂತೆ ನೆದವಿತವಂತ बड़ा शुक्रिया आलू विलंतरी राज्य मी प्रोजेक्ट के तफसील दिवमुकुरें आलू कमेसरे के बैकग्राउंड देना आलू मी कहा तरक्की के प्लान ने उतमुगे मुहिम कमा गुले इंकोड़ा नॉन आलू में दिव्यराज गाँव में की ओके हाथ से यूनिक सिफत के लेफे गाँव में आलू में आवश्यक उम्त काला बदायर बस आदि दुनिया के हिंग उम्त काला बदायर आलू में मौनवी सिफत के एवं लेफ एडमिनिस्ट्रेटिवली हिंगा गुबस तफात तक बोरी एक तरह के पूरे और मैं नफासे है कंकमा और मैं नकों में सोरे के गोंजन तंग होरे कंकन तो बस दें और मैं ना मी गायगन का राज इस्लाम विफहों नोस्ते के यहाँ हारो और मैं मी गोतु के देमी में होती इंगर गाँव में ना दिमावा एम बोडू कमा की मिहार मी गाँव में मिहार में एक गोता और कुरी में देने वे यूनिक सिफत का एक को और मैं ना देंगन नौ चील का मी गाँव वासिल करो ये बार बुढ़ा अमानत ये अमान और मैं ना फ्रीहम करे नहीं और मैं मिये तो नागा बाय डिस्टेंस तो सब ये मैं विलुन तेरी राज्य की देहा साली फर्स्ट वन और ये विहिया हरफा दिव्यराज और नान गोतुगे तसव्वरे और मैं ना एर मिये तो मी गाँव में हिंगंती बे बाय नो मीगे विहिया हरफा मी गाँव में हिंगंती बे नहीं ये ना और मैं ना मिये तो मी इंदा होते कि एको दिन ना ए बेफुरन मी गाँव में हिंगं मगु कोशा दिन उनका मालूम का बोल करने विलुंती राज्य के विष्णु में किए ए तसव्वरे ए दिव्हिंगे एम में शामिल हुआ विष्णु में एम के बैरो में एक मिकं कुरिय गंदियों में रावा फे प्रोग्राम दें हमारी में ना हम मुलिंगा गोता का मी बद्दल दिया ने कैस मी नेक्सिया के फरात नेक्सिया के तारफ का नेक्सिया मी कमुगे तेरे कोरे में मुंदा मासे के तका गोले को तुम से चिताना फंड नेक्सिया मालदीव्स की हम इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे फर्म देख तेरे का हम फाइनेंशियल सर्विसेज सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च अदि डेवलपमेंट प्लानिंग अदि हम बढ़ती अने तरगिया गुलुंगुरी मशरूता वगैरह रिसर्च अदि पॉलिसी लेवल का हम कंसल्टेशंस हम देवा फराते देख हम दिव्यराज का गिना मी हूँ गबूल कुरा कंपनी बस में ए बेफ्रोंगे अने तारीख बलाला फिर हमें बोरी हम प्राइवेट कंपनी तक सरकार की गैस वर हम अगुहुरी मसके तक खुद दे बाफा यही महाराज के मी हूँ हम बलागन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट फर्म नेक्सिया दे मी मशरूअ नेक्सिया मी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग नो हवाल को फमीवनी टेक्निकल पार्टनर के हैसियत वर बोडू मशरूए दे में धन्यवाद विराज्य के कुरियंग में बिही हर तरगी के प्लान एक लवालुम के मसक के हवाल को फमीवनी नेक्सिया मालदीव्स एम नेक्सिया मालदीव्स के फरातु मी मसक हम मिहार वर कुरिंग हवाल कुरियरुन फ्रेम फशागे गैस मिहातना वर गिना मसक तक कुरे फमीवनी एक तरह के में फुरत बहमा एबे फ्रॉम हम वर वर्गद को टीम में एक लवाला मी मसक तब बेनुम वा राज्य हम दिबें हुरिय में रंगलो एक्सपर्टीज ने एक्सपर्ट नागा मसक कुरमुगे गेंदवने के तेरेगा हम इबे तिब्बेवी तिमावशी दायराइंग गवर्नेंस दायराइंग स्पेशल डेवलपमेंट हिंगो समा मी प्लान बेनुम वा हुरिहा
අනේ එක්ස්පර්ටිස් වනි මිහාර නෙක්සියා මෝල්ඩිව්ස් කෝ ගෲප් එකේ ගොතක එක්ලවා පදි ඉතුරුබ්බ සමතජිබා කාරුම්ගේ එහි එබේ ෆ්‍රොම් හොද්දවාන මිකම්ග දෙන් මි මෂ්රූවකි ඉෆාදෙ බුනිහෙ Resilient Maldives 2045 Prosperity for All adi vilunteri rajye fagatikan emmenna mi mashruwaki emme boda mi mashru gulifawani rayituna ehmima nexia Maldives hama emme iskame dekamaki rayitunge khayal hodum mikamga emme furutama den technical gotum mewani inception reporting ekulawala stakeholder na hissa krobwafa den ege terega e report of hama e mi mashru kuriya gendane methodology of this ಕಂಡಾಳ ಫಮ್ಮಿ ಬಣಿ ಹಮ ಮಶ್ವರಾಗೆ ಮತಿ ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತರುಂ ಅಳುನ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಬಣಿ ಅನೆ ಅಳುಗುನ್ ಮೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿತಿ ಬಿ ದೇವನ ಮರ್ಹಲಾಗ ಮಿಗೆ ಫುರತಂ ಮರ್ಹಲಾ ನಿಮಿ ದೇವನ ಮರ್ಹಲಾಗ ಮಿದಿಯ ದೇಫ್ತಾಗ ಹಮ ಮಿದನಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ಗಂಗಡಕ ಗುಜಾರಾತ ಸೆಕ್ಟರ್ತ ಏಗ ಹಮ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಗ ಮಸಕೆ ಕ್ರವಾ ಇಸ್ ಬೇಫ್ರುನ ಅದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫಂಡಿ ಬೇಫ್ರುನ ಬದ್ದಲ್ ಕ್ರವಮು ಏ ಮಿ ಮಶ್ರೂವಂ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಕಿ ಎ ಗುಜಾರಾತೋಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತ ಖಯಾಲ್ ಎಕ್ಕುರು ಎ ಖಯಾಲ್ ತಂ ಎಕ್ಕುಂ ಅದಿ ರೈತುಂಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸದ್ದಾನೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಂಕೊಳ್ತಕ್ಕೆ ಹುರಿಹಾ ರಶೆಗ್ ಎಹಮ ಏ ರತ್ತಕ ಜಿಯಾರೆಕ್ಕೋ ඒ බේෆ්ලුන්ගේ ඛයාලා මිහාර් මිදා ස්ටේක් හෝල්ඩර් මීටින් තවගේ ඛයාලා එක්කෝ අදි අලුන් මෙන් එකුලවා ලානේ ඒ මාලුමාත් ඩේටා ඩිරයිව් කොෆදින් ඒ ෆෝම් මි මසෙක් ෆෙෂිගෙන් දාන එහෙම මි දෙවන මරහලා ගල් මෙ මි ගෙන්දා කමකි හම ಗುಜಾರಾ ತಕ ಬದ್ದಲ್ ಕೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಕ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಕ ಮುಹಿಮ್ಮು ಸೆಕ್ಟರ್ ತಕ बद्दल को ए मालूमात एक्कुरु दें ए मालूमात एक्कुरु मफा दें अळगन में मी फैशनी हम मी सैटरडे गा हम एरर श्रद्धा तुरकुरा दें नेक्स्ट या मोल्डिव्स मी पति बेबे फ्रॉमगे मी सोशल मीडिया में से बे फ्रॉम फेन्ना हम मी कमा हास फैसिलिटेटर ना नोट करना दे हेन हिंकं कमा मी हुं आयन कुरु मटका इस्तिहारत ए मालगन में ना कि मी हर गुळमु मिदनी टीम तैगो तंग हम टीम त बहालागे राज्य के हुरिया रशक जियारे को इराद कर वियारा इतना बद्दल को ए बेफ्लुं अळगमेन दे मालूमात के मच्च बिनावेगे එහෙම මී මසෙක්කතුගේ එම්මේ මුහිමු බයකී අසුරයි තුන් දේ मालूमात वर तफसील को थी विदार देवी के हमती और समानी फहा करे बे मुहिम कम की रही तुंगे ही आल एक तुरु एक दायरा तक मी होदन जे मालूमात दे एक कुरमा एक कम इंटरेस्ट कुरमा ती बे फॉर्म्स तैयारी तक वो मफहगो नोनिया प्लानिंग एक दवा नो दे मेरा गो को ते नो तौर में के राइस जुमहर डॉक्टर मोहम्मद मुइज के सर बड़ विषय ने तो देहा सालेहा हमें गंड द्वे राज्य की तरक्की फवा गांव तक तेरेंगे मैंने गांव को ए मी दुरु रास्ता प्लान है दिफमोते है नो तो हेदि फोइंगरुगा कोबा तो तिबे फुंगे मी हासा मी प्लेन के तेरे कोंकुं कंतत के तुम ही मैंने निकुलिए के दिला ते मरी वर्बड तफसील को दह में आ रही होंदा कंकं मी प्लेन के एम में मुहिम कम के दे में मरी से मैं पड़ा एम्फसाइज को दे कंकं रायतुं के शामिल हो एक कंत और में हम राज्य के हुरिहा रशग रायतुं के आडो मी प्लेन के मैंने एक कंत स्टेक होल्डर के आडो मशवरा तखियात एक तरह के मैंने then we plan with em board en objective ki em muhim kam kes as a transparency era yitunge itubaro e plan tayyar kor em durrasta plan tayyar kora iruga rayitun enge sarkar badal vedane ekam kor rayitun ge khiyala mashwara matin hadafe plan adi kanuni barwerikan plan badlenwane em rayitun libene em board en hingjo ki मी प्लेन तैयार वेगंदार देहा 45 का हमें अन्ने रुगस रैयतुंगे शामिलो ए प्लेन के ओन्नानी ए प्लेन गे मच्चशे देंगन्न सरकार तक उस मैनिफेस्टो त बिना कुरानी एक सबन दिबेने में बुडे में फायदा है कि औमेंगे 100 को तेरे में हास को दावत को बजट मियाना पूरा लुई वेगंदियो बाद हास को सरकार के सियासत का दे तेरेगा रैयतुंगे इतुबार वर बोडतनु बोडवे केंदे सबकी शामिलवा रैयतुंगे खियाला मशवरा गमति को फोन कम कवाते ए प्लान गे में मुहिम कम कहीं मैंने कम किया रैयतुंगे शामिलो हमें सियासी फिकुर तकुम एक बावे हुरिहा रैयतुं हास को सियासी पार्टी तक राज्य के मैंने हुरिहा मुससा तक मैंने मी ए विष्णु में दिवेहिंगे विष्णु में तेरें अन्न तसव्वर को तक और मैं प्लान होता मरी गवा कम फा कोर वे फम कोरिया देंगो तेरा रशकोस मे रैतु ना गातो हम बदल कोल्लु मे बदल उंतो ग मैगन को ते कोम कंत ते तो डिस्कस कोरे वेगंदान
Then argument me stakeholders me sectors ta ka ki kuriya gendir hama ebe question hai bas then ege iturun hama mes mati ge iswal ta iturun adi huri bae gonje hun ta ka adi hasakom mige emme magan maksada ki hama mige vihi har kuriya plan kuru e maulumat ebe direct hama egotan argument rarashad datur kurarwes e rashig diri ule hama huri hama sekket kurai gotan am khidmat de faratta isihi markaz adi school e pada kantat ege iturun hama vefari werin ane mi hama huri hama sek iktisadi gotum masek ettakura beflong adi rashuge ang henong adi hasakom mi hama algo men war bodang hama benum be miga inclusivity gen golen e hama khase hiya benum wa kudinai beflong ge aila taka rashuga diri ule huri hama sek ikroba farattaka aikiga ek thaneg badal ko algo men hama e beflong ge khayal tan niku e beflong ge khayal te beflong me rayite mige vihiya har fahu vihi salis fahegga enage diriuluma adi enage aila enage kudinna enage mama kudin diriula enage bes tasavvur kolleven ehmima e mashratan e mihunge faratun algon men e malumat keda kurun ei algon men ge mem himu kanta den algon men mi maseke kurani e rashuge council la hama golige council la mihar hama algon men hasako Minister of Finance and Planning ke faratun edani hama mashrata kuramu algon men dairo e algon men mi buna hori ha emme em ma hawlega et tane galgon men baddal kol devene goy hama jessuma adi e giturun bihaves gina adi e rashuga dirule hama rayitunge khayal tabbe sama gene mena algon men na hamiya e giturun adi algon men hama focus group discussions ve sama bawang revi fave e giturun e baddalum to giturun ගෞමි ෆිල්ම් එක එහෙනම් තමයි ගොත කුරේ මසෙක්කතුග අනේ ඉෆත් ගවහක කවර මුහිම පොයින්ට් අන ෆහ කරන ගොත ගානෝනි බාරු වෙරිකම ඔන්න ප්ලේන කබු එහෙනම් කපු ගානි විය ගින ෆාර මිකන් අවුට්මෙන් එකද මි කුරම් බල අර ගොනනි අනේ කැසේ බදලත කෙන්න ජීෆා මි කියා මුහිම කමෙත්ත තිබේ ෆොන්ගේ මීඩියා ඔපන් ප්ලේන එක බෑවරි උමකි අරුන් හම පාස්ටුග කමකො මිසාල දන්නවා කම වඤ්ඤා අවුල්මෙන්ගේ තේරය දෙහස් අවවනහරු මල්ටි පාටි ඩෙමොක්‍රසියක දශම් දෙව රාජ්‍ය මිංගම් ෆෙෂීරුග වරබ්බාරු කුරියරුන්තක අවුන් දටවානිය ඒක සවපන් රයිතුන්ගේ ලිපුන් දෙ ඛිදමත් තවස් ෆුලාවගෙන්දිය බය කංකං හම රාස්ලා අවුල්මෙන් තේරය අවුල්මෙන් මේ දිවිහින්ගේ තේරයන් ආස්කින් අවුල්මෙන්ගේ දිරෝල්ම කුරියරුන්තක වෙසා චැලෙන්ජස් තක වෙසා දන්නව මෙලෙච්චකි දුරාස්ත ප්ලේනෙගේ මුහිම්මකම් අවුල්මෙන් නමියදු හිසාස්වා සවබකි අවුල්මෙන්ගේ පාස්ට්ගේ තජ්රිබා හස්කො දෙහසාශකම් විශකම් බදාරුගේ එකි සරුකාරුතක බදලුමන් දියරු වර බොඩ සියාසත්ත බදලවගෙන ඒක සවබුන් රයිතුන් හදහස්කො දවල්තුක බජට වර බොර බොඩුවගෙන් ඒ සියාසත්ත කොම්ම ෆාරකු සරුකාර බදලුමා එක්ක බදලවගෙන දාති එහෙම වර මුහිම්මුකම හාසකො මී හම හුරිහා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් තකොමස් ගෙන්කුළුණු තසව්වරේ ගෞමී ප්ලෑන්ස් තකෙන් හොම්මෙන් ජහනේ ගෞමී ගෝස් තකෙන් හොම්මෙන් ජහනේ මිසාලක හවුසින් සියාසත වෙජ එවස්වාන් ජහනේ ගෞමී සියාසතක ඒරෂේ දෙන් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එන් අදි බදලුයි කමුගවස් ගානුනි බාරුවරිකන් ඔතියාමු දෙංගන්න සරුකාර්තකම් වෙස් විස්නානි ඒ ගෞමී සියාසත කුරියන් නරකින් අමල් කරන්ෂේ ඒර මිදිමාවකමකි අවුමෙන් එම්මෙන් තිබෙනි එ විස්නුම එකදෙත්තෝ විස්නුන් තකෆ් වෙගෙන වදාන එම ගානුනේ බාරුකන් ලිබුම් දියමුග සවබුන් එම්මෙ බොඩ එක්කම අවමන්න හම මීගේ ෆෑදාවතේ රයිතුන්න ඒ රයිතුන් අවම ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්‍රොජෙක්ට් එක වෙස් මිහාරද කරන්නේ හැම රයිතුන් ෆෑසා දෙත්තෝ එම රයිතුන් ෆෑසා ඒගේ එම්මෙ එදවේ ගොතෙග්ග මේ හේද කරගන්නනි ගෞමිතරගීගේ දුර්රාස්ත ප්ලේන ඔයගේ දැන් හාසක මේ විලුන්තරි රාජ්‍යක වාහක දක්කා රවුල්මෙන් ෆාහ කරන්ජේකම දිව රාජ්‍යකී තිමාවශී ගොතම සවර නාසුකු ගවම එම අවුල්මෙන්ගේ සියාසත වෙස් මේ පට්ටන් කරම් මේ ජෙහෙනි අවුල්මෙන්ගේ තිමාවට වෙස් තිමාවශීගේ නාසුක්කම් වෙස් හස්සස්කම් වෙස් තේනගනගේ ඒක මච්ච වෙස් ෆිකුරු කොක්කෙන් ප්ලේන් තරාවාගේ ඒ අවුල්මෙන් දෙමියුතුම ලිබෙන එම්මෙ පොඩු හයිගතකේ අවුල්මෙන් එන්වයරන්මන්ට් වල්නරබල් අවුල්මෙන් මේ බයිනල්ගෝ මේ ෆෝරම් තගම එම්මෙ පොඩ වකාලතු කුරාකමකි දිවෙහින් මේ රාජ්‍ය කොරියන් වෙත්තාග ඔන්න අනුගතකාරය තෙරෙදත්තු එහෙම එම්මෙ මුහිම්මකම කියේ අවම මියදු හදා ප්ලේන් ගසවබු අවම දෙමියුතුම වර පොඩු අසර්තකේ කුරේ එහෙම වීම හම අවුන් හම ෆහ කොල්ල මෙන්න ගානුනි බාරුවරකන් ඔයගෙන් කුරාකම වීම දෙමිගෙන් දෙ රයිතුන්න එතන් ආහාරක
හමගම වර මුහිම රයිතු නාගොල ෆොර වර මුහිම ප්‍රොජෙක්ට් එක වාකම දෙක වෙන්නේ දැන් මෙයා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙවන මරු හදාග මේ ඔලනේ හම මේ රයිතුනා ගාත වෙස රයිතුනා මාෂරාත කොරේ කොරිය දාර මේ මරි ගාකෙන් දෙමෙ ෆා කරව ෆම මේ කවුන්සිල් තක ගොඩිගෙන්නේ කොරිය දානේ සාදකන් එනෝම්ස් කොතක බෑවිරි වාම් බේන වෙජකම වාන මේ ෆුර්සත් ඔන්නාන තොමි ෆල කවුන්සිල් තක ගොඩිගෙන්නේ අල්ගොන් මිදන්නවාලි කවුන්සිලුන් ඒ රශක මාලුමාත් තිනි මල්ගොන ෆෙනුනේ ෆසේහ වානේ ගොතෙක්කම හම රශුගේ කොම්මේ රයිතක වෙස ඔබේ ෆුර්සත් අල්ගොන් මෙ මිදා බද්දලුම්ග බෑරුම් ගෙනමස් රශ ගොලෙනි ජමියා ජමාත් අංහිම් වෙරි දෙන් හම මේ අල්ගොන් කුලින් දන්නවාලි ખાસે හිය බේන වාකුදින් එමිහුගේ ආයිලාත එකහල මේ ඛිදමත් දේ ජමියාත ආම ඛිදමත් උරිහා බෙෆොන්න වෙස ඔබේ අදිය ගිතුරුන් අල්ගොන් මෙන් හම මේ මිහාර හම පැරලල් කොන් එබගෙන්ද ෆෝන් සර්වේ බස් එහෙම ෆෝන් සර්වර් ගේ zariyan බස් හම බෑවිරි වෙන හම බෙෆොන්න දෙන් ඒගේ ඉතුරු අදි කුරියන් අල්ගොන් මෙන්ගේ ඔබේ රවුන්ඩ් ටේබල් 8 සෙක්ටර්ස් තකයි අදි ඒගේ ෆහුන් අල්ගොන් මෙන්ගේ ඔබේ නැෂනල් කොන්ෆරන්ස් බස් මේ වර බෑවර් මර්හලාතක දෙම්ගෙන්ද කුරියන් වෙන් හතරු මස්තරේ එම්ම හැපන් project astu rajyage reach buna nyame rayituna gulumhuri raytunge adu beenumbe den irad kure biya hama waran awahan aloni website wes ane launch wegen diuma ekiga hama have you say kiya fa ingresim wes adi divehi bahum wes algon menge kahala mi promos tan hama rayituna hame genes befunge khiyal neguma algon menge emme iskan deni next year Maldives wes hama emme iskan deni rayitunge khiyal hoduma em aron council e hindane council ki algon mena commerce kal administrative one kame through kon algon mena mi hunna reach weven era shegga dirule rabbehi kuriha rayitun em mi rayitunge mashruwe em rayitunge adu rayitunge khiyal rayitunge visnunta ifade bunhe mi kuda kuda jazira gawme algon menge rajyaki den kuda jazira gawme ga taragiyaki baran agubodo ecche ei algon menge atolta behifa ratta behifa mihum midiri ulani තෆාතකිස් එකෙන් නමවස් කොම්මේ රයිතක වෙස් කොරියා ඛිදමත්තක බේනුම්බේ අදි මුස්තක්බල්ග අල්ගොන් මෙනෙන අල්ගොන් මෙන්ගේ දරින්න වෙස් වර ෆහික දිරියුල වෙනේ ගොත්තකින් අල්ගොන් මෙන්ගේ බඛියාර කරන්ජේ එහෙම් වීම අල්ගොන් මෙන් මි ප්ලෑන් මි කුලවාදන් ජෙහෙනි එහිම කන්නේගේ අල්ගොන් හිවනි අනේ සරකාරම සිස් කන්නාගයකින් අදි අරනේ නෙක්සියා කහල මේ ටෙක්නිකල් පාර්ට්නර් का हवा को गे मिकम मिहा फुरी हमें कुरंग गस्त को फे सब आदे वर वगुतस कुडकों आणि इंटरव्यू का भी और मैं अडोहालम बेनो वर गिरखंखंग एबोर एहनमस वगुते गोतुंग और मैं हम इंटरव्यू को मसर का शॉर्ट को लाने तिबे फुंगा वहक फुलगा मी कोरिया में प्लान वर तफसील को दे बैफिंग ता हाथ से गोतिगा कोरिया में फिया वही के वहक तब समय में हिस्सा को लाइफ और मैं सो उम्मीद की भी हस्की ना ये तुम भी प्लान कुला वाला मुगा बैर वे तिबे फुन बेनो वा मालूमात में फुर हम गोतु कदी भी बारो का तो प्लान है कुला वाले गिनती वंगा तो तिफा हा कोरे भी और मैं गानु में चीदा අවුගේ කවම ෆෝල් කොද්දේරුගේ එම්ම රංගල කොතුගාරු මෙන්න ඒ අමාන රද්දු කොද්දේවෙන මගු ෆහිවෙගෙන් දිවු ගොන් වෙසෙදේ කොතකි වරබුර ශුකුර අදා කොන්දේ බෙෆුන්නේ සව වඩන්න තිනි මම කුරි චේ පහ කොල්ලම් බේ අරුන් එච්ච පහ කොල්ලම් බේනෝ දෙන් ඉෆාද සමකුරින් රිෆා කර වැෆි මි ගානේ බිලුන්තරි රාජ්‍ය ಫಾಗತಿಕಂಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಮೀ 2045 ನೋತ ದೇಹ ಸಾಳಿಸ್ ಫಹೆ ಮೀ ಮಶ್ರೂವ ಕಿ ಅಸ್ಲು ಮೀ ಮಶ್ರೂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಅಳುಗ ಮೆಂ ಬಲ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕಿ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅದಿ තිමාවශි අදි එහෙනිහින් හුරිහා රයිතුන් හිස්සාවා මාලූමාත්තන් එක්කෝ අදි ඒ ප්ලෑන් එකේ ගොතක එකුලවාලා දෙහ රාජ්‍යයේ රයිතන හැම ඒ ප්ලෑන් හොෂහලා දිනු අනවත අල්ගොන් නෙක්ස්ට් යියර් මොල්ඩිව්ස් කරාතුන් මිනිස්ටර් ඔෆ් plan ina hawal kur ehna me sargon mige terega boy raitunge iturun algon men beenum wa kame raitu emme beenu mi raitun algon men rarasha datur kurairu raitun algon men na support dinu adi algon men na baaverive hama ibe flunge straight forward khayal tan algon men na hame genestino ei emme devana kama ki media ek koddeven warabod kame besse boy mi tandi baluga mi plan a behe malumat media mi hatana bestani genestemu warabod shukriya algon men na ibbalon de huriya paratak ehna me skuriyan wet tanuga hama huriha media to private vesali public service media ves tibe flung emme ginan rayitu nawa hadakkani radio medur ko ki kantata medur ehim vi mati e be flung ge khayal ta tibe flung medur ko ves algon men na hame geneste vene wasilata kirad krewalon hivani ifad menge team ves dani hama kuriyat tayar hem ewaha ka hama algon teri fahak kollan me ei media ki ves sama fourth power hem bima hama e media medur ko algon men na hame rayitunge habartaka e mi plan warab muhim bay rolling ada kreben kamalon kapu ಅದು ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮದೆ ಬೇಫುಲ್ನ ವಾಗುತ್ ಕೊಡೆ ಹುಸ್ಕುರವಾ ಮೈ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊರೆ ದಾಣ ಉಮ್ಮೀದ ಕೆಮತಿ ಫಾ ಕೊಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಮ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆ ವರ ಕಾಮಯಾಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ ವೇಗೆ ಅಂತಿಯು ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೆ ಬೇಫುಲ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಯತ್ आदे मुहिम इंटरव्यू එහෙනම් තවම කුරිය මිදිය ඉරාද කුරිය ආමති බෙෆොන අහම මීගේ තෆ්සීල් තහම කුරිය කොයි ප්‍රෝග්‍රෑම් තක ස්කිනස් තමුන්දාන එහෙනම් මස්මක තවම මිදිය දහම කැමරීති මතහයක
Ekugafidana Marudeshieti Aku menghazana Marudeshiye jana Ekugafidana Marudeshiye jana Ekugafidana Marudeshiye jana ekugafidana Marudeshiye jana ekugafidana Vane hasil vane mawa vane hasil vane mawa ekasarga vashe shifawa ekasarga vashe shifawa in aame gule tiya gurbana Marudeshiye jana ekugafidana Marudeshiye jana ekugafidana Marudeshiye di aku menghazana Marudeshiye jana ekugafidana Marudeshiye jana ekugafidana Hinduna co-sponsor Allied Insurance. Do treatments really help to brighten your skin? New Vaseline Gluta-Hya with 10 times the power of vitamin C combines Gluta-Glow and Hyaluron. Flawless bright reduces dark spots. Dewy radiance gives you bright and dewy skin. Try new Vaseline Gluta-Hya. Fatherku saakale. Me bappa birthday ganne saakale. Oh wow, sale. Me game misalkam ki bappuni saakal halakvis gelunis motor insurance cover koddene. ಕೊಕ್ಕೋ ಬಪ್ಪೆ ದಕ್ಕನಿ ಮೊಟೋ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೊಲಿಸಿಗೆ ವಾಹಕ ಎ ಪೊಲಿಸಿ ನೆಗೀಮ ತಿಮ್ಮನ ಫರಾತಲ್ಲಿ ಬೇ ಗೆಲ್ಲುಮುಗೆ ಇತುರ ಅಮಿಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇ ಗೆಲ್ಲುಂ ಕವೋ ಕುರಾಣ ಇತುರು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಎಲೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅದಿ ಮೈ elide.mv ಎಲೈಡ್ ಆಯ್ಲಾಯ ಮರ್ಹಬಾ වරන් අසරුම් ෆුරිගෙන් බා මදහෙන් එන්න තව මෙන්න නාද අලු මේදුගේ මේ ෂෝක හම මේ හිගම් රීත මදහතකය කුරියක් දාරම ෆා කොල්ලන්සි හම ರಾಜ್ಯಗಮ ಏರಿಗೆ ಮೆ ಫಾ ಕೊಲ್ಲೆ ಮೆ ಮುಹಿಮುಕತ್ತ ತಕಾಗೊಳೆ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಮು ಮೆದೆನೆ ಹಮೆಕನೆ ಮಿ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಎಣ್ಣು ಅತೊಳ್ ತೆರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ತೊಗಸ್ ಕುರಿಯ ದೈಕೆ ಹರಕಾತಕ ಬೆ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಮು ದಾರ ದೆಮ್ಮೆತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಬಾವನ್ ತಯಾರು ಮುಂಗಣ್ಣ ರಾಶಿ ಬಾಜಾರೋ ඒ ඩයිලෙක්ට් ගත්ත අනේ මෙහෙ ෂවවර නගලුවන් කඩනගේ බෑම ෂව මෙසීදා ඩයිරෙක්ට්ලි බෙෆුන් නවහක දක්කන දෙහස් ෆන් සර්විස් මේ රෂි බාසාර දෙහස් ෆන් සර්විස් අද අවමනකුද මේ කෝල්ගම බෑරි වඩන්නමනි අනේ තිම්බෙ ෆ්‍රෙන්ග ත අමනත් ඉනාය කවුන්සිලර් අද අමනත් ෂෙහනාස් කවුන්සිල්ගේ එක්සිකියුටිව් අද ශාම් නසීර් ඇඩ්වෙන්චර් එහෙනම් තහම මේ තිම්බෙ ෆෝන් එක අවමන නම් හර කනෙක්ට් ෆාකම් බදන අස්ලාම් අලයිකුම්
ආද අරුන් මෙන් හම මේ කනෙක්ට් වෙත මසේ කරමු ගෙන්දන එහෙන්නම සම හම ෆහකොලම් බේන හෙන්දන හෙන්දනාග මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ තෙරේග ආමුගත ගරුන් හම මසේ කරමු ගෙන්දන හම කවුන්සිල් තක බොඩන් එහෙනම් තේ බෙෆොන් කුන්දා මසේ කෙතන් අරුන් මෙති බෙෆොනා හම ගෙනස් තමසේ කරන අද සෆාර මසේ කොලන ගුලිෆ වෙත චෙක් කරන අස්ලාම අලයිකුම් ඒකේ මීමුන්ගේ කවයිඩ් වීම මාතේ හලෝ අස්ලාම අලයිකුම් अस्सलाम वालेकुम අදන්න එහෙම එකොළොම සම තයාරෝමුන් කරනගේ මෙදනි ඉන්ටර්වියෝ එහෙම අරුමෙන් හම බෙෆොන මිනිටවරු දෙවන එගේ තොමි රෙඩි වෙද මේ කොරිය ගෙන්දා හම තෆාතේ के हरकत कबे मालूमात अरुमें हिस्सा करमुंदा में शायद मिगोत मी हम मिखाल एविस मी कामे कोरिया दाणम अरुमें ना हम මදෙස් පරවුන මෙහම බලාලා නෙගේ තො මේ ගුලිෆතෝ මිහිරි ඉගෙත එහෙම ඉනාය ආයමනත් ඉනාය දෙත්ත අස්ලාම අලයිකුම් वालेकुम अस्सलाम अरुण में अडु साफ को लिबिलब बातो आज रांगम वर साफ को दिलम එහෙම වීම හැඳුනා ප්‍රෝග්‍රෑම් තින් බෙෆොන සර බොඩ මර්හබා දන්නවා ඉගෙත කින තහල හොවල් और मैं फरात समाती बेफिर टीम बरपड़ मरहबा मैं और मैं हम तिंग बेफिर समवार रांगलियत फुर्त में सिना अरुण हम साफ कोलम बेणुमणि मी नान रगळत्तो शाहु अम्मी खियेनी राशि बाजारो देहास फंसविस्तो राशि बाजारो देहास फंसविस्तो राशि बाजारो देहास फंसविसे फॉर्मूला हो गया ना मैं इंगे तो हम भी हमारा शुभ होंगे होते ना बस අදාළුවෙන්ඩ නෙන්ගේ තිර සාෆ් මේ කොල්ලි මේ කිරි කිර කුරියද්දා මේ ඉවෙන්ට් එත්තෝ මේ ඉවෙන්ට් එකේ නයිට් මාකට් එදතෝ अमेंगे मी फेशनी नाइट मार्केट के गोता ए नमस निहार और में बाजार बापा तातीम ना हर में एगोतम और मेंगे मी निहार और में बाजार बापा इतुरा पुरी हम कुरु मट्टका कार्निवल का एक तो पुरी गुंडा के संगे होती हम जे ए मार मेंगे मी हवीर गडी गया एक को निहार के बाजार पुरी तागत हम जे को में मिहार कोंकों इंतजाम तक तो कुरिया मिदने मिहार मी बाजार गे यहाँ रोड में मी बाजार तैयार हुई के तो तुम ये पूरा मसकत की हमारे में फकोगे तैयारी तंग है स्टोर तक मी एफरात तक स्टोर तक तैयार को स्टोर तक मी डेकोरेट पुरुमा आदि स्टोर तक होगा हम में दे कि कहाँ सेटअप तक हम स्टोर तक हम तैयार पुरुमोंगे बदे दे हार्डवुड में के मी स्कीम के फरा तो मीवा को तो हम बड़ा मी बाजार मार्केट पुरुमोंगे मसकत तो हार्डवुड में मी Durian kani ya gotong ing haraka mi nya tu kami program ki wesama aron beng hama ni mulai aje ke rayi na shadi formula ko ge rayi to nang hama mi bazar abe he malumat ta mi do hama emme fahuge malumat ta for ko dinula base ke kora mi har idani mi hata nang aron beng nang ade me ya hisab ki mi har aron beng ga ka mi misal haddu ge bohori haitiha vfr store ei hama tafato ke vfr ta kabo ta ke tige vfr in fishing gos amila fedul ta ka adi ni annauna gahanaya ni kudrati gaha mi kahada den hardware ya de de hipagen gule ko ha samana ego tum hama ni bar kina tafat item tan himene ego ta mi hatti store ta mi tanga bahuri tayyar pure ka hemi ma मी एथो स्टोता को आवन के उम्मीद को रनी रश बेरा ये तो ना मरद इना था फात उत्तर उन मुदा ता का पे पॉलिसी के दार ए इधर बिहार करे मुदा ता यार शाम दे मी एडवेंचर आपके फरा तो मी बाजार को कों हरकत केने तो तिबे फुल मी गोळनी मी बाजार के तेरे think then in a spark on the government यहाँ पे बाजार के आइडेंट कार्निवल नमका फॉर्मूला कार्निवल में कोई के दैट they government ki malega me kuri mes ka कार्निवल तक दिबे फुरना इन्नाने कने फेलवा फार्मिंग के स्टोर तक इसका मैकेनिकल बुल्ला लेजर टेगा एकाद इंफ्लेटेबल की हरकत then फुरतम फार राउंड में माले सरहतुम बेरा इफादा कार्निवल के तक के फैगन मी अंडनी फॉर्मूला का they government के अने अमासा की मी फॉर्मूला प्रायितुन्ना राशुम बेरा नोबस अदि मी सरहतु बेति भी एहन राशु बे फुरना बेस माले दुनिया मी सरहतु तेरे बेरा नोबस मी राशुम ए कार्निवल के एक्सपीरियंस पोर को दिनो एंटरटेनमेंट ता बिदन ने गोता अभी आमोते का नुने पे फुल सकते भी ए मार में हम होरिका कार्निवल गेम तक के बेस्ट बिफार फॉर्मूला को गाइड कार्निवल ला अने रश बाजार तेरे में पेडी गेता
ada almen hama yagi no bestane tibe fronge mi hasa bazara be hakata almen beno be ngi to wardi ko bes takkada ngi mi kahada bazar te ke almen me sama amu rayitunge gulu mistura badhevegin da kankama baati almen beno e vihas boda ke kankan amuna me gineste ve to balala e namme almen ge miedu ga wagutustan ko kurukon uleti kya dohaka to tibe fronge mi bazar kuriya mi dani adi rayitunge ebbardun kinetto huri mi ade algon menge mi bazar mi fashani madam pahis september on fashigen mi bar september ge niyalan algon me mi bazar kuriya gendani then amro yitonge tarhiba balar portaman dannawala pimita ge botte haitti store ehme mi er rashakon haitti store vyapar store etanakan awmaki wes ege zato ge tibe pronan ege tarhib rayitonge oi paru hama hamoge da ekkantak then mi bazar baabata haba kure ina was paha kure mi padal mi har mi tigman ahar alwa me baabata e ahar ka kure aharen mi tanakan store tan annani ginawam ziyare kura paratan annani ginawam ehembi ma ei alwan men ane mi bazar rayitun dempa support pratama har alwan men na libuni 50 desto jehigen aharo pastolos ko me sarka store kori mi har kure haddi store pratama har alwan men ge bazar ziyare kuri parata ko ge adadu hatar baha gata tiyai midiya haru first has plus wegen diyai mihar walwal me ummeed kurani gaagana ka ege teguna ni bazare ziyare kurani kaman mi island ehme mahama yaginu hama yaginu wes warabodu tarhiben ehme eboy tibe funna ehme alminge sama ummidi ki tibe funge mifaharuga e bazara we have sama for godaka hama bara rangala kuriya daana kamenge tadi alminge ummidi ki sama tibe funge mi vyafarita ka hama faagati kurirume mifada bazata kun libigen diu ngedo warabodu shukura da kuran hama timbe funna sama almen na ehga theda kole wagut kotta kalminge wagut kol warak kor hekam warabodu maafan ede henam skuliyen ton balana alminge program to tibe funge bazara bhetur mata hissa kol deveto ngedo shukriya warabodu Do treatments really help to brighten your skin? New Vaseline Gluta-Hya with 10 times the power of vitamin C combines Gluta-Glow and Hyaluron. Flawless bright reduces dark spots. Dewy radiance gives you bright and dewy skin. Try new Vaseline Gluta-Hya. questions though. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುರಿಯ ಮೇಗೆಂದ ಹಿಂದು ನೆನ್ನ ಮೇತುಗೆ ಶೋಗ ಮತಫಾತ್ ಏಕಿ ಬ್ಯಾತ ಹಿಮಣ ಲಾಗನ್ ಕುರಿಯ ಮೇಗೆಂದನಿ ಮಿಯದ್ದು ಹಮಗೆ ಅಮ ಸರ ಬೋಡ ಅಳ್ಮೆ ಸಮಾಕಂ ವೆದೆನ್ ಕುರಿಯ ಬೈ ರೇ ಫೋರ್ ಹರಕತ್ ತಕ ಬೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಬೌಂದು ಮಾತೆನ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲದೇವೆ ತೋ Yeah, I think we also have in head rush kan nge har that in terms of information plus interviews tang alme mi kuriya ginda kuriya men interview so mi fada war has interview ga alme ge rajya kuriya sam fa kolli mi program ga kuri koluga gina forum ta ka conference ta ka exhibitions ta ka alme na fenna munda ane ahartha heke kuriya mi dani hadi hame gotun look forward to kura war muhimmen exhibition kuriya ves me oti enanta e ane food about gamas and the food oti alon men ekam war has warang has wan food and hospitality Asia Maldives exhibition de has fun service ema me exhibition na be malumat hissa kol marmena ko de be flux studio ge beti be alun kurmati me nevi Imran Hassan consultant food and hospitality Asia Maldives ke faratun de me ne Fatma Sara media officer food and hospitality Asia Maldives ke faratu. Thank you and welcome both of you. Hope you guys are doing good. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum and thank you for having us here today on a holiday. Just to kick off the interview, just could you give us a quick brief on this year's event? Yeah. So, Food and Hospitality Asia Maldives is the premier most food and hospitality related hotel supplies, resort supplies event in the Maldives. It is happening on the 7th, 8th and 9th of September at the Central Park, Hulumale, from 10 a.m. to 6 p.m. So we have over 7 p.m. Yes. 10 to 7. So we have over 150 exhibitor stalls and over 110 companies from about 25 countries from all over the world, from Maldives, India, Sri Lanka, Japan, China, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Germany, Middle East, Qatar, all these countries, Turkey, coming to take part in this show. There's a big component of Maldivian companies as well. So the objective is to have a one-stop shop for the resort supply, procurement,
the auxiliary chefs, the GMs, the front office managers, the IT managers, accountants, the purchasing guys, everybody, housekeeping guys. Housekeeping is a big part of it to come and purchase from this exhibition. Right. So it's a one-stop shop. So, you know, Maldives is we have over 200 resorts spread from the north to the south, which is a huge geographical area, and it's logistically difficult. So events like this help them to source. That is why this event is so popular. And this time is bigger and better and quite large. As I said, the numbers. We have people arriving for the show. We have processed and helped process special and business visas, over 300 only for the exhibitors and the culinary competitors and all that. So apart from the exhibition, we are having competitions, 24 culinary competitions, 4 one housekeeping competition, 1 mocktail competition, 1 barista competition, and a tea sommeliers competition. That's new, right? That's the new one. So we have about 700, over 700 plus entries, participants from over 65 plus resorts taking part in these competitions. And we have 5 national teams, Qatar, UAE, 2 from India, Sri Lanka, so on and so forth, taking part in these competitions. And we have nationalities, we have over 40 nationalities, people competing in these competitions who are based in Maldives and from overseas and all that. So it's a huge melting pot of culinary, exhibition, housekeeping, F&B, IT, security and services, everything. It's the place to be if you're in the hotel, resort and restaurant, guest house business in the next 3 days. You have to not miss it, 7th, 8th and 9th. I'm more excited. It's a festival, so I'm sure that like you don't have to even miss, even if you are not in that industry. So I'm definitely going to be there. Sara, me magan gotega konko masekete bakuriya metani. Mihar hama den final preparations kuriya miten den me event ke me habat wara bodu event ka wate asu rajag me ha bodu convention center nonnati hulumale central park ka me hama mikamang hasako wara bodu hama tent jaha den hunu anati ay ki ga wara rangalang hama AC ko de furi hama mikandata kurem dan den last minute preparations kuriya dar hama saru karu faratu me se ki darata kun wara bodu bar libigen kuriya dati miha kamyab ko me den Imran ed kuri dekki wahake koduko ed kolar mi FHM ki rajyege mi ane rajyage hospitality industry ge mi the standard hifata fa standard adi ituru harfataka gendu wara bodu ehitirikame wa event ka ve mi evvani eki gaumtaku ge faratu eki mihun as mitanu gassu mi baddaluko viafarige mi muamalata kura nuni partnerships hadaru mige sababun rajyage mi industry wara bodu kuriyeru mel libe den culinary challenge sara sufaha kuram berumani mi culinary challenge ka mi ane deve certificate taka ki bainal agwami femwaru ga hama mi gabul kura accredited hama wara rangol certificate taka den eki categories horiru kuda kudirnan hasa category wese beinde den mi emme zuwan chefun nabbes mige milibe certificate ke sababu miwagote ki ekudin milibene encouragement e wara boda kuriya da den event algon me preparations kuriya da rem boda fahagawa kamaki rajyege huri resort taku geteren hama personally media 6 months terege series in gos dawatu arwen sateka vihi resort attend waane kama bone feni එහෙන්දකින් මී රාජෙන් බේරුගන ෆරත්තකස් රාජ්‍යගවුලේ ෆරත්තකවස් මිතන දියම බද්දලුවනි හොටලිය ඉන්ඩස්ට්‍රීගේ එම්ම බොඩති මීහුන්න වර look forward කුරා event එක ගොත Yeah, I think there's a lot of networking that will happen. So many things will come in. I think from Imran, your introduction itself, I had given a lot of hope for a lot of people to go to the festival and be there just to see what's going on. Just because we have very little time on the show, I mean, just only 2 minutes to go. I'll just give one short opportunity for each to just say the last I'll words. quickly say, so this event is organized by Dhivehi Express Services with the support of CD's events in Sri Lanka and the Chef's Guild of Lanka and the Chef's Guild of Maldives. It is a World Chefs endorsed event. So the Islamic Chefs Association is supporting, the Chefs Union of Maldives is supporting. The principal, the title sponsor is Lily F&B, and we have Nestle is the main platinum sponsor of the culinary event, and the Euro Marketing, Sindhi, there are Nilma, there are so many companies and government bodies and NGOs
involved with it, and we had HTC is helping us, the Ports Authority. So a lot of things are happening. If you go to, so we are inviting everybody who are related to the hospitality industry or have an interest in the hospitality industry. I mean, this is just not for, if you have an interest, please come and see. This is for people on interest to come and see in the hospitality industry. You can source things if you have an idea to start a small restaurant or a guest house or anything. I'm so sorry, sir. I would like to give you an opportunity to say, but then I think he has requested to invite everybody in. So we hope that you guys have a successful event on these 3 days upcoming. Thank you so much. Thank you so much for being here Thank with you us. for having us. Yeah, thank you. Armenge have a program ga bagutu sa miha kurwe foto aikuga armeng ummid kurang armenge program ga temha benten ha mohe malumata ke hissa kol de kama armeng ummid ke ham kuriya me weekend ke sa bajer weekend ka bun temha farata ka bar bajwe duha ka ngedamu around adi shoda nimmada fakir dana ada ro fire wagut kolkede assalamu alaikum